na katong mga ko muskot ko mo. La porta ko ni gusto tama sa niya ni wala ko. Porta ka ni ko ni sinto ko meta ka subi ko ka. Sai subo ka ba sila? Tapos porta ka ni ko nambak. Konti sa mo ko, kalau mani konti ka sa mo sin mo bi ko. Kasi hindi ko menos tigil mo. Turun kintu ya, Masa? Oh, sino na? Rasa! Vanua rua kolu. Vanua dobalina dombu. Vanua bakadiri lola manikua. Na beiseni kau na beiseni uasaini meninomu vanua au gito au rasa ena vanua no manikoya sai vitilo manina longu vanua meu mate mate maua meu mate mate maua Iti! Ito yung ating katol. Ausra. Gusto ko sa mga tiyo. Sa bulubnakan sa akin dabag sa taltukin tala na matakan ni singamuni tibi nang ko. May bakanda bimbu ko may kina en bung na noa na buku ni nandan may bitala noa yo si yan bung na mataka binang ni ko. O klan ni bung itu giboto na darbo. Daba ka bimina ka tiwa na klo ni soliti ko ng bula. Dan bul tan na mataka bu baka bu itu na lang na klo gi weekend. Raw kin naman may dambe na may VC. Na matabi na ko. So tiyaw, o na check taw lang nga na live stream, movies taw lang nga na setting tutulungan ko. Ba't meron da sasar kiniti ko kamimbi, biar na lini bon wala to may VC video gina VC buru-buru. Kaya karong nga binakatukain ni? O sarong urong at tungo ni sarong at ko na kakamburay kong ko. Di ba kang bulang mo tangamay, na buno tapo ni siya may tigumay na matakan ni kuwa, and na tomanat ko nang dabi busaki, na bugun ni kena sangay ko may baka binakatag na non ranggaray, biar non doon gito. Na VC buru-buru. Puno tabar na ngole may kina, meron may darno da singliti bula-bula. Au nita kanina rawan nindo na itabukala, onda sa tabukala tikinang ko. Na buke, meron nang karay pa na kanang daun gito. Na non na may makatakat ko nang dabuno. Mendang kami sarang gitu ko na sa bakay dingo ko na kila. Ni sa tawo ko na din karay. Sa tawo ko talang ko na nang dabulan. Na matakapin na kanikuha. Tikong go sa nang bicho tumdang amay. Dito kami ngo na on lang ano to camera. Sa ontung ko nawali ang bula na kung na tading ko o mes dongnya sa tonggor bola benakan tok talang anggur na turangan rendre laps botia nawali ang bula na kan witaw tok talang anggur na chila simran bula na ngani kinabon na untuk akan skip panang on kina na camera ngor sa naran ni sa masarti kumay mata ka binang ni ko tanwara ko lang ay on na camera ni kapten ayo tumang bulu matang may tunturang tumang bula biar na biakan putih ba may biri ko na busy man indunjo bedo ko busy ngas indunjo iya kena kan bulan ni bulan kita lebih mambol tiga minggu singa ni kuah dito kan tos naman to akato ni Yosi para na katapatan sila wala talang abi na so ito opportunity dito on man sila Bina pambula bina ni nonda biasa berburu na lomani na badurca lomani wata-wata kita no lele to mantel de ina se me ba ili tal bi na so bi anun mi ili bi pambula bina ni na
Naka, tumpul na ka na bulu na tao, tumpul na turanga, ni bulu na ka na biwakari, ni bulu na chumay, ni andra binaka, mabutan ni totoo to na bingara may nonta, nakina na biya siya buru-bura siya na bunalay ko siya mo chumay ni sini po. Abo ang bulara ramuto yan. Ano ni binaka na sini po. Bulu binaka kay. Yo, ni bulu binaka tali na lui bici. Kemna lini puno mai bici pa ken kemni na tuya otomai na puni tabi bangara kita barakadaka be bambulo tuyani nitanin dana bitang lo cuan buguni bitang lo samai itu bitang lo cukin ya bagai sona taru nang kai ngol sumai gitu nang kai somo tawa na turang bikem dome meri ba mata teng signa bitang lo sa lo cu bulo bina keve abono ni bina tal tungai ni ne buno ni gara bite bitu Kenapa? Do bulan turang. Dana karena bang bulan ke minggu, biya wala tutok ni wanan ranggo sar mai. Dari dan ko chon beti walim bule binaka, last man down, ser mai rua, lela takirua, eskro itu ne musuka. Do bulan turang. So saya sila. So sa bulan tantara ni buli, na kana bole itu na pepni biterongi. Na bale wona kana ngara itu ni tambimbingor. Ser mai rua, last man down, do bulan tok minggu, to sa binaka na turanga. Suni yang bola batu mending. Meme lewe ni bermalua boleh benar. Do bulan turang. Toni tunggu be mes donge rikta mirnik. Tailesi nge bagandet. Abe posto num anggoringani. So, wala lang yung tayo. Aposto nga di. Okay, ya set lagi ontal. Que requiere mucho de la Entonces acá no comienza tungo di tusuye semua tusu talambangan dan gitu sama mai. Thomas de Dracula. Thomas ingon nangoni ni nabosa. Leps desibul sutu me na tulau. Ongo nangonan do ada bukan kina wengang ni ka. Dong untuk kalau tu kami lau this is nabosa. Kuna saya nganggo lau bersih nabosa. Dong boleh benar na tulak nabosa. Desibul sutu me di kun biasa may lau. Kecil banget telepon. Ada bola. Torto turang na tuku mo na walta uno sambut tuku na ba mo sa sila minum. Sekarang bukan gue. Sabi ka na sa juga may klani ng bugon ko matakan ni kuha. Do na mataka binaka. Na may bibulong mo na was bibusi takatong ko na di ka tulong durum na turbo. Taganin do na raw ni bakan diloya. Batin nito na talon tag nga na karto lago durum. Sabi ko doon turang. O klani kuruseti bitu na bi kanto mitalo da kana na mata sawit. Wala ya na beba kamburaki na biyo libu ni Fijuan and FBC News. Bola na kenan tahu. Karena buku ni bi kanto me dauraka. Utodon kimo tuman tapos sabi ni sawit na ng pibo sa kanaman sawit. Do ba klato kan na ba kadimo na buku ni kanto sa mitalo da ka. Iyo, kira ni uchina vitalo na mata sa uchi avya. Dona tiga bubu na kami tiga bubu sabu kalau kaya dona buno me ngalikin na baka na ni kinang karabo na kan rombulo na tang gitu. La ni lebu sar na itu tung dara mata sa uchi lebu tan na tuku bo dara gaire da chikna news review da chikmai. Sa kinangon bang misa tiga bu waritek mbakanan China. Iyo, kalau di nak balik Berlin bono lebih toko. Na kinang toko nito na mbetang ko sinin balik dito, ko balik na feature ni. Ito lo tayo nga balik na feature ni Irnan tong gitu. Irnan la international bola. Kila ni gaira tumbo lagi cing may siya nandun ang bolong-bolong ni orang karena na kan bolong-bolong na uci na vitalo na mata sa uci lewu na vitalo lewu talatar lang may natin bolong na vitoko ni
Klani wikenda na barong itu kumai eti ko nanon nanon numa nanto VOC kina na mon libu de baka kana VOC tara tungo eso nando bati ka tona doro eso esa kan do bata roko biti ko nanon muni numa bata nanon muni numa na sa kan do banjula nanon muni numa barong ko tuga abi kana barong itu kumai na mata sawo itu taro tara tuna doro ne kena sa kan do ya ne kena ngauna nanon to viso me baka kana kaya latak endo na kawin ng katamu bukan de tabi kan ni kuwa esa kan do ni labubu wikiri esa kan do na kabur tu kira na terubu ortu bina katu ngami takabo ngamai noni tabi na feru mesulia ngamai nabi ka endo donunga me so imbertu ka satu senta ku cipa kontara lebo na bot ore tongo kumdana kan boleh tongo obi dona komen bito ko semis neve non page tu kono ko ya kaya kana singliti bulu na local tournament kaya ni lurai kaya lurai na contract ibalangi sendo na professional contract la ko vire na kor nandara singliti bulu kwarlo rekina nadaba numdure na turang kaya en total na raya wajitu mena kango Alfred Kikawe dina kamba dake kina hunun da ta bana tigu buju na feru o bakam bauta kaya bakam tamu tal na balala kana as a fan e baka yun donan do prosar na zakabi ko en donan business na rakabi sang talangani free na vi negotiation kaya ta tu na vi broadcasting rights burubura bina kay lebu na malad ni kana kambura ki lebu na subscribers lebu ki na contract kaya na kan dare tambe barense dona kan lebu tamata sarsara ana buna lebu kina na ilaw garando rota na darubu batu dar na darubu orang gitu ko ramata ni mekiti ko rara kana bugun di baka sama ya ni ke baka baka mitugun baka ke baka siya kana FRU siya nga yor personal place yo nanungu numa u dabura ka tuka ni I think kaya siya ni nanungu numa ngo yawe ni ay siya ni isu na isu ke nanumaro na mubidi din ay tikin ng biyalalati Pagka kakita ko nung ko sa kanya wasaki, kakita na kena kontara. Kaya kan dum turang ay binakata me kurya siya baka sa mga ano siya nanunong kapten? Siya matatabi na ka. Wambutan ni kaya baka talang ay siya nadoro na siya ni nando na chibi. Hindi na sir. Bimbi nangon ni ko na level ng gito chuki na watagi na natamatarabi ko to may meron matang na chibi. Ko ang berto na rin mo to kaya bukan sinang karab na nadoro ayan na sinin to na chime na mata na kena union ni kaya bukan siya niyo tuloy mata na matin may kaya sindo wabutukan na kaya to sindo na business na raw elaw to nasa na ruro Tinsar baka juga nga kaya baka siya na may baka tuntu kaya baka ito ko na siya na misini kaya siya na ngone na siya na kasinibuli kaya siya na ngone kaya kasinibuli na siya na tambata-kata kanibuli kaya baka to ka ba kaya iya na siya ni raw ni na tu na tambata-kata kanibuli siya na tambata-kata ni itauke kaya baka siya na nakaw itauke kaya na baka sambatan baka baka ako nang andri weekend may nanduro na baka chitombo na baka nananunggo weekend sa ambuli tinggo na indo ni tamus ni ngauna dapat to the 21st century. Time have evolved. People have evolved, and people see sports as a means of entertainment. And entertainment, it's paid entertainment. People are paid to perform on a bigger stage, on a bigger platform. Ngani, already uno saya mas-mas jo, mai. Siang, engko mes, kalau mes, kung kerker mes, saya kawan beri. May translate nga ba virtu na paswe? Walom. Mes. Baru mo ni Rika na. Iya. Hindi na nakatuko no ro kaptani. Everyone has his own opinion, perspective. Nila ko may nakabanggo, especially to workplace nanonarela na from the other side. Claro, ni na balatan ng raray balatan ni kesa na faru sa na kakita ko tiltalan raray pa place pat na no to bitarlo sin balat juga ang balat ko na bindin din ate ko ata kaya na sanay ko na kaya na pabakatun ko sin balit kito ko balatir na umuri ko may nasa na winabas na professional environment
dalakan mo nang focus on the linggit. We are there to perform. And when you're coming into that kind of environment, then you face a few more difficulties of trying to get your pay on time. That's a distraction that we do not need. Kalau tu may bitang ta sa siya nani ko. O sanay sige la kaya bukan da betos la kaya tim ni this then we have to level the was in the natura. Ko insanity is doing the same thing expecting a different result. Insanity. That's the description of insanity. Insanity is doing the same thing expecting a different result. Kaya bakanda tulad ka na same thing that we've been doing all through the years and expecting us to go to another level, then I'm sure that won't happen. In order to change, we must first change. Kung termasuk kinasinan ni, kung sangat metatati na lebih kan, kung bata meron ni bisaw. Dahil meron to sila sa smooth na kake, then pakam nakakendaron da kap. Then the to sila, consistency. Dinza. Mames. Tum turang. Donak kan lebih sa sarau sa ba klik tum tangan ko na lebih ni bayan rala ko tumingko. Yan rala tumingko tum turang lele ba. Ano to nga naman ko sa engineer na kira mataan mat sa uti. Pag kira to sa kunumot, sabi talon ko talamatag. Ember ni bahan rame orto ada ba oro. Iya, ba oro ta kalak mo. Pertinuban ta wingo. Ember ni kada turun. Warang cuma kada turun. Betul orang lagi ruang itu bulan turangan bulan rok levani. Sabi kada mes. Oka do tuna turang orto piken mata sawit. Klani rai waso sembia ke kemini. Nada pa na numuriaks ni sare tani sala kana ibo sa kana mata sawit. Kasati bumi sa tabukalawa. Na urong ati ko kita na parong ti mo urong ati ni donakan na nututa sa ngami balik kau murtu sem mata ni talanoa murtu takatakan untuk ni people kita besoiti ayan ni talano urong ati ni tugu ni may biyaw ko ay message ta may biyaw donakan na lebu ni explains message may meraba ka binibinakata kana no mundo atu en mata sawiti mundo kambura kana kando no numa ni na ni bisutaka na bingara may balik kau sa kanyo kaya mundo wala nga, yan raw. Undolo, nalewin ni Panua, and raw na undolo. Nalewin ni Panua, ito yung nando kumundo. Mundo na nakando na kabuting ko, at hindi ako lahat kaming guro tanong pa mo. At mo kami, push mo tam tak ibang ako wala ka. Nakinapos tak baka balimbula. Mes, tapos ako duro na nung baka na namo. Ni taro dapto na nung musin ni place up to 2, tanaga kamgo, sarto wasya na karko sa chunong matasawit. Meses tegero sa na turang kay tan na uci na to na biro teman leo ni kumdo apa ni benak na boleh borto taka bana turang kalau warna tanda to main dulu na teman di bisu le ulo teman ka to ko men teman bi kita gitu na ni teman wala na World Cup misa sangai chu me bisu biche no to na chu bi dua pise ko warna chu berto na darubo kan sa me to songo warna tina ni na maso chi singata bu singkla ni dona stimbal ni to na sa ba susara na maso Congratulations. Maka itu kenapa ni? Gua sangai sudah na logo mengenai o babu natski. Orang dah kono kita podcast ni kena on menum tu sa on naturang sa balik kami kena logo baru di mana kan di Jakarta tu kena dia like they risking their careers too. Because they think that something because di total langsung nak kasih dia tu ya tu. Dia baru nak sana tu sa suatu ini nak tu na cikgu sini afektan tu selection. Yung nabi kime na kanta man ni Marolo kaya na dorobora ba na niya mo ni kana may indut sum sa ba ambag ko to tun sa natura kan ito sa ambende dito to na ando sa ambende dito may nakango kana may yar to ko ba to ni ko an insanity is doing the same thing expecting a different result kaya mo kana to na sinibisa then if we must change then we must first change. Karena kita tu mereka tu sama mereka tunggu na turang na kena tu tegi. Saya nak guna tu.
sin wiki man batu kunda to na karo boramur cuma kurang gitu din singo barang kaya teman ko satu na platform ne kala ada te bisa kiwa ko baka tun to became severely on to podcast what that it took our career even though the amount of money that we make it is a high risk career we never know our next game might be the last mata sendiri ba most of them are just looking at sari lebih vital nambah kanila bongo sa arti may ba kima may ba to ba our next game might be the last seru nga sa kuasa nga may utsara na karya utsara lebih takim dada ka kuasa nga ito kina may muda ka to kina wolfia meron ni ranggarabi na kana na garubo na buguni kana solid ko na ngauna na buguni kana karabi tigana ito Obe wa na tengah itu kerana na wala begini bina kena may ba dembro ito kang pero ni may dabi talo kena ba bina karo ni kelatan kendo bisa lebih kaya na balik. Na balik mes orang bina ka kata lebih bitian tarong oti kan na orino to kan na upcoming sinep sana ngada menango na bil tekin mes. Orang bina kan ni rongote anon raposo na dong gitu. Erang gitu tiko. Seharusnya lebih tukun. Makanya tu sa gitu makasat juga tenturan. Do talong tenturan. Apa tapi ni sawit itu na live stream na mata sawit. Alam ni mata. O kelas so bikem do senti ko na Facebook. So bikem do itu ko na Facebook. Tatang gir-gir na do telepon ni siya tapos na kanto ko duro na mata sawit. Betul kala bekanyo sombe karang giriti levan yo klik ko rin do na direct call ko ni ko mendongan ng 1-to-1 Zoom. Berarti ada motor riwas. Natal no ganito lang na rapper. Yo, ucira vital mana sa ucira bidana bola lang may sora request may tal dara Zoom. Kasi uban datangan ni sa tuk sa parte na siya. Ni to saya talile kuna kai vitalo tenga bantu nakanga suta bichi kumai iya ke oso stal juga sa suka meneterin sama ngamai pakai nga santa ko Numitugutungo taule ba nongo numitugutungo mo sambi tamo na comment dorong atang koy pena esa ba kadol ndo bule benda kana turang warong to kay ngo indele Mount Victoria ni Taziri baka sawa kasi may break to kang goy Berarti nungguin ko na sara-sara ko dito. Break mo na ako sa wata. Tapos pero mutaran ako libre to liu. Iya, Tong bola turang. Karena itu anak bunar bin karab tu gini kita talita ketumbu atau mengenai Mount Victoria. Nanti dari kayak biti. Kartu bukan yang tuh kartu nama sawah. Ngene. Amale. Sembara ci warto non ci war sar tago. Iya kuah. Main to turang usah ambil komen to nganggo tutal na to. Ko barta ci ay le na request la tan ci main balik tal live. Terus ini kau tuna na kaya to World Cup sini nama kita maro itu mai na taludang ngaus kipa ya. Kaya bonito bonito sa nakatakin may kito warita katalangan nito mananano na kaya to chukal na uno ni kiamba na ikur ni talo baliti na kaya warita ko waisya na matay na mente iyo sa warita ko na biro ni sa sital ni kakil na ako to vitalo ta ko sa biyo na Zoom na siya Wala ko libutan na vital na lifestyle ni libutan na kontal ni lagi. Iya, sabar tengah mo to ni libro na message lang may libro ko na may. Libro set ang may na kami set ay sabar na wala libro na non rabito ko. Iya ba ay yung talang ayalo. Na lumani makaso cuma na ya ko mau untuk tu biara ramata ya. Lani hampir ini tu live nama la sosial lah saya ustum mai romata saya interview stu skipa. Ula ni lew be alom tartar nen bonwa. Ula mau tu
biwarra matembe na mata sochi sau mambe ina so a lomo taru so talbe anga era bachi singatu be lani na dire ibir amabi ay la udurumi merna rawni ila ina she ini be anda tua biutang lochi ina ma itu namanya to ama uca untuk tu interview nama saucia me ado mengo siang mandai nindo itu no moto ni nambu be ndo ta vitar na ado mai nembaleta ama itu tua buigina cue ama itu waram tina mena bibi mena bal awe ne la me ato mengo siang ato nindo on tu no moto me bundo to me mata tani tu to mai me do na vitan no me va matalti na siya dabel lenga cue yo la me ato menang ngonong ko mbera to nganintu bube approach mai ya amumai nangai batau ngabir tu ortu ndu murtu na bebia bitambe emotion ortu musoni ana diri also nganjina yo la yo tunta na mala soche la bube banding sarang ayalo ni ana so micha vida taru biralin kono Dan turang ada skipa ni be kuria belai se oke kurang apa le nonro baban na bale berlin bon na bukuni kena to konsumai na be kasa metaluraki ba dingkin bale bunayalo bo turun andreus kaya usi ko untuk bati kena bitur andreus semper talindona bitar tar tu da kambu mertu bivital nomor tangama gitu kru vital no chuna maso dige mo sta bilangan to menikira sarabo me kerani gitu zoom call ke pitemesi ni gitu vital no sarabo ndum sa kau komen galeri di pitemesi sa bantunya sana organize tamen na zoom link kuna singa nano singa rosa uji gitu onen na zoom gitu apa on mo mastabil katal mo ko yo mo dito nambong ni on mena message bi pitemesi ni na available cuma tango ya ko kera mo dusot itu zoom call sangina acha man sang kamera ta no ko ngana style bata ta ka me merita ko nito kere ko ni me itu zoom call bata ke CEO ke director ron ngamoro CEO director ana betul ngapa Lokala kona on bega ko ndo tukuni chuka ngone daba ngona ndo tarong kina so di accountable se daba oro gibi bili chunga oro ya mensengan nubuna adukina betul gitu betarong apa untuk nibu ko se odi saram manda esa kabuchu se babuna chuna nan lenga who's accountable for this delay of payment some of the boys having half payment and then after few months or few weeks later then ore tu ngana bola tong ngana comment Cristiana pacinde angongane bola tongo ngon tampana be ni lawe bola cho Christian listen, I hope the players you're inviting on your live have consulted legal counsel prior to sharing what they have shared with you on a platform. Their stories are allegations that can make them be liable for slander or defamation. Bukan bautan na bakasama ya. Ya na rin doon nandun ni bola-bola. O kira kondo bola-bola chuan na kalau cuma ko na matintu. Belum nak andakin kira. O klan yung may makakatutugo dito ka or to na plans or to assess na karto lago durum. The experience. No one else. Kaya lindo experience ta kaya. Nakarto lago di rumah and meron ka consulted legal counsel. If it will come down to legal implications, then the players are willing to fight it. Yes. Ngayon skip ni bang ditang mana ya? Ang orang itu vital lo gitu, experience berapa kau cuy? Orang itu tuntun, kan itu patilo kan? Begitu saya nakakito lago rumah. Kan juga mungkin lago di rumah nak betul gitu kita mau kita panjang kin. Iya. Abang mo tinisala ko juga na audit tukuni juga na audit. Lagi mo sa di ngomong ko na mo email behind the scenes ko nakaya behind the scenes. Kan dali mo na tabarong ko may
Ortu kira-kira na lebo ite ko sa halada ni bilang email. Na audita, klan na sarin kelacu ko na audita. Sa cukun ko bigam to na audita. Ko cukun itu na independent audita. Sa atin bito na bikan na parang cuma sa atin bito na dong gitu ko na to email. May kira bito mo to bakan dinta ko. So na kaya juga. Wata ba kim tutulan sa atin na email tapos apa kasamta. Nganda dapat muray. Sa atin na email abi. Vita la chia ama vital no ni kishingo go ama na vital no ta i me va matal tino skipa vital no ta inge baleta ama vi ortu yala ina ortu kishingo ador na enang ngonon china iyo ama uchi tu vida ndo abula sang da abisomi me da asara strike sang kita abisomi ya amalenga ama tunichu amalenga ya ama binachi metamusui mesatoso mentusatos ndabunobo ya ama ortungi utal mengortu bu cuma email ya membalete memiritel cuma mi ama isa urtumbita cuma esinda lenga ama ena mbiuma ama aba esende ula tara dala sumbe o mês siapa tirta vale kau ama ake dela cheningo na numu urtu ni itu sing tara labo ai labo itu tara iemper ramai ila iyo itu bisa medorbo ie ochiche ndoa bula ini mah ortu ngisom itu nangono itu sa strike ina iyo iya pa amortu pa gitu teni mamicha adorbo me ini machu pa me atu asende pa amortu ngai Ausing na siya tapa ma ortu singwe biso miso ina madorbo ama lomani bita kemba i amangi wo sumingo ama imi sentine ndo afo membaleta ama imi sauke na lomani campaign me malaji ina iyo singi iyo ausing la si ortu tarara wachu ama bitano la chongo si senga amana email yo itu arida Ngano lu sola kay murni yo tabutan ni imdo biso micho but saying on time. Iyo na muso ni ang bichi liu yang bata ama na risni yang gue so si sarangan ni biso mi nangon sa dai na strike iyo dai na strike sangay rally backpack itu may ama vida lam in macho Embal eba sanga strike sanga tani sindan iyo right. Ya matual anggo. Ya mabito amatua itu al abu mena rondol cin adio kene. Ya amia sa ngama. Asyang sarangan intasin itu tara. Itu sin strike ma. Itu sin strike ina ma. Itu alben acungan itu ma. Viva bochi. Una ama campaign kila o na World Cup musang kilango. Baten itu al autur mamai ama vi ama ya ama kisina cime al autur mama maliuni cima la ona. Olah bikin tanah barong juga. Nganya oke. Betul ni tahu ni kemdo biso mi ya emberamai. Iya. Kembali balik na biso ni World Cup asa so mujikede. Ni World Cup ngo. Betul ni diri ya emberamai si emberan ni bau cina biso mi. Kona 105 kurtu tu juga. Oyau sini tarara si 105 mivi amal acume mau si ngasi ini be untuk pindah ni 105 iyo. O sini tarara si ini be untuk pindah ni 105 abu cumurtu. Balta amal acume ngo na email ngo sali apply cuma na balta cikite iyo. Iyo so iyo na cikite amuya sindonto numui o bota cikite ena bangta ina ngone ta ina tangito bat ibarani sio inglanji. Ducio na cikite sule mayor tamatin tu ya bena FRU. Iya. Iyo tu sule mena FRU na cikite rentu di mantame rene vida 5 robi a cikite sulmai. Ayo. Gai sulmi ke FRU ngintu tara ama cikite. Di tara cikite FRU ma. O sang ke sule ngai me place ngo ndu ya rua. Eliu ngam dia ka. Ayo. Ya rua nga cikite. Era kita boni cimi ira ya baca cikite. Ama ena boya yang gintu bulita. Ya memang gintu bulita le virtu. Oh. Iya. Kami ini macu. Market price special price. Ortu tak sarang ortu na market sarangan na sa o nga mason cikite. Uy. Ayo. Itu kisongo nang gidolo tartar ama cikitia bat ni solomen FRU. Ni sponsor tu lai sarang gitu tu air ni ruombe anga tulu. Siang tu na meron tu sarang gitu tu.
Mabitan raw ya si mata la ya yortur kultin tal mibito mibuli talani. Emang balik mantu ni may reflect one or two income ni na ticket pin. Yang betul ya bu tal cuma ina amungo. Pernah email ko lang guru bikim to. Iyo. Pati ni lebra boli chikite boli tal tungam ina na iyo. Kini balik na chito buni ba kelingor to na audit angore na chito buni ba kelingor sa liad chungor sa tuli ba kilema iso na kawa Yang balas. Iyo la siya bati ni yortu lele ba account cho ina. Irna ila tu bi mami ko mami ni ya baba mabuno mai. Bati ni tuncuma mesen dia form. Enang bu Vivi rio to ai. Balem do ba uli ba binana fine print di sini latu ya ba una. Iya, usah. Semin ngangom na. Goro skipa rima matala ina na amya. Mas skipa. Sa matematika na audit na audit na vi ini ele na audit annually annual audit gorto na una sangge ado kinakan gorto sangge kadibu main to na special audit mi audit kani simadala ando tumba na audit ni efari kona tarna tornya guys yang nindo na audit itu na efari simadala na tabe kuasar mbanga ko buni kana bere cukin nabi kage. Okay, tutok man nga audit ngor kurre wala nga ngo uli ko lang abi kimundo do na message. Do na message ngo na iba ko may biyo na mon libo very credible source or into kunike wala to wango video mbak ngo do na kampanye video. Bato kila ni sa ni video ko la kabachung ngon na numudo audit but ni bachung numudo email sa do nitala audita. Video has been the auditors of FRU over the last 10 years. I'm going to message back maybe away. In accounting and auditing best practice, we change the auditors every 3 years to ensure their independence is not compromised, nor there any complacency. Okay, boleh tunggu. Audit na FRU da kana audit ni 2022 financial year, itong gereda na level ni expenses siya ni record tagitu, resulting in a loss of 1.3 million. Iyo, in the last 7 years, before that, a profit to ngamay FRU. Ando na fish palm ko na emoji ito nga ko. Ya boleh ito nga ko, taranyor to na auditors, pero kaya, we only rely on information given by the management. Pupunta multo kaya, wakasam ta kaya. Ando na very credible source, ala ko mikina. So I'm just reading word to word from that source. Yang boleh ito bang ka? How can there be profit when you don't contract the players? No pay rise for staff, frequent delays in payments and supplies as raised by the players. Saying it makes sense na profit. And rebusar ngamin doon na kaya na audit binaka, mengi direki kina nandina. Wala to mengo na sosungo. Lenga virtu na trustees ngo, nirto tukuna, ni sa tiko nandinaw. Yung siyang sar nirto mbito kaya may na details. Saga may confused to na players, kaya na public, embarrassing PR for Fiji Rugby Union at the moment. That's from a very credible source, very concerned, passionate about rugby. Dia pola timo ko na contribution and of kun ni bisa kita katungo. Okay, we can parang team. Don't get us wrong. Don't get us wrong. We're not after the money. We're not after the money here. I can pinpoint all these places. These are big places. They're almost in terms of monetary value. These players are maksud saya kemudian kanggu kemudian bisa menentukan euro se pound. $50. Sianga, ikir namun tu kontrak, namun tu $50 talang lagi. Cina, ui, Cina. Iro pare siya $50 raw. Ui, kamu dah $50 cunga? Iro. Cina. Siang auto naman tabir na parang cuni ngor tu kita mo dia on good money. Arabi so mijugo. They're fighting this for the future generation. Okay, tadi mes cukup nan ruah, orto base cukup na local place. Narai cukup na belakang orto bahkan duin ditaki,
But ni libo na local place. Okay, orto ngor set orto ngalung tu ngaran ni lako chu sangay lako chu sa kay systematic chu may. Ini ngon orto minduri kinador mo because they have nothing to lose. They are on big money. Na vision orto vision chu kinan orto kalabo. And nasa kanito ngoboro FRU. But they are here to fight for the next generation, for upcoming place. Kaya kanta na tukunit ko, meron kami palang urto nakangur nandurung antaran gitu ini. Itu nih itu masalah mai. Teri ini mai, sebenarnya singkilici. Gitu sore ini. Balata nakasang itu ike. Na buru-buru nih gitu nunggu. Saat juga na kalau tunjuk juga di tangan di ini subscription level, a TV audience. Kakek itu it's a professional sport. So all we are asking for is that level of professionalism must trickle down to every corners or every thread of our office in Fiji, whether it be Valekau or Valesimeli or Valilelo or whatever valley that we are running FRU from. We need to be professional. Nangyari ito ko, imes. Yung sa tsungur ng ruwa, okay, tulang matang na paliray, pati tunggu sa tsugita ka ng ruwa. Wata pa nung mungurita na management ng ruwa, kagamilan dyan pa ng FRU. Nata pa nung experience mo na, like experience. Taman Jundi. Hindi Taman Jundi balik because na-set up niyo ko sa wingi tomi wale wasi siya bebe sa bakasan po nga na overseas management na admin. Kakel sa very sufficient and totoo. Nga kita lang ka na travel wise na isaw na kakela sa handicap to na ka. So we don't have to certainly kita gabanggar tayo kasi kita patataro tayo. It makes things much more easier for us. The taman live in the stand of the Boy, darong ato kapso siya. Undo na komen gor sa umbeto ka na matigaro matigingan. Dumbulo ng turanga. Evolito ka gor kla just the premise of the question is bondo dumbulo numa. Kaya ka naman yung uting ko may bilikla, may bilaway taki, may ko baka ito na kisin ni bilaway. O baka mo that's worst case scenario. I was not about we don't want to get there. But nakakabi na if people have to own up, I think tira no turang. Uta ko sumandang na vital no sa usa. Although tari usar bali balat nang narando ngolmi kina turbo narando kami oi sembarangan niya to menikitu bisa. Kami ndo na lulu mundo tari mundo Nira latal cumi ba, nira may tarong kuasan dong kay musiciau lo tuh, ni kambi orto na turbo ibici, tarong cumai, oi sahabat apa cuna bisu, sebenarnya, ucap mereka dorong na elulu na yalo. Todo tu kamu kamu communicate to virtuna place but kira tunai for bukan go sino kita mu bangko tu ulo man nan rambula ni tuna buvali tuna bikai tume kai na level tu cuci na kan ya tu na paling kira serba lima tu pun orang apa Gesaya tu cuma bawa semua nabi mana kiri dan anu me sa me gitu strike me nembo bisa welai ada tor dengan ikan nada Itu orang skipa so nang na sandu edi vale muriku vale na budin ko Wakam endo game musisi hotel tu ndo pa samtana muri release pon nandra ya atau pon bice ni kila na pon tigu mekin na pon na sangar mekin na baku na tirin ye mera me ata pon ko ra nu itu mera nambo raw kabina ka mera nambo game ta katal cibir na mata kali buku bango buku lolo bra na team ni bon wa ko kaca na international level Robena na bali bukla din dara mo daw bukla na mo na bukau ando ta na musia when players constantly turning up and asking for you to advocate on their behalf, and that's exactly what the boys are doing. Don't get them wrong.
That's all we are asking for. Kaya anak itu kaya tua situ na dulu. Better play welfare. Kamu tahu turang. Lebannya orang itu kena unjung waktu. Singa boleh nudu. Mungkin kan Ora, dulu kulit. Kenapa kurang na kaya tukun ciko Waisha. Dala tana kaya tu tivira torbo ya ni kena karu na ilabu bisa micikina na ilabu ni bici. Orto na torbo ke lebur tana nanto torbo kono tu local. Rakoto sarcinga mai na nonra kad ni bici korang ke mai sanga mermai tarai ke ni na mai tarai na iro. Va ruota ke ilabu ni bici. Rua ba Iyo, kona ilabu era gitu usul lah, lah mereka boleh nonra Colgate, waya, na toothbrush, so nakaba Tako sebentar nggak leban. Nitu ko kona uira nandar labu ni biti meron to buli balangi. Iya. Ada kali shop nandar kad ni biti ada na musu na labu ni biti juga nakad. Yuro na labu buli. Usa tamani musu na takawa na ciko na kad na teks na kango tak na bangki ni barensi. Iya, yang mau tatarai tarana bang takana kad ni bici na bisa kad bisa ni bici mamai bang takai. Barensi. Betul betul lagi kimam nalakan kimam ni bang takai bici na ciko na teks na musu kana na bangki bici. Iya. Kemudian turang, kelas satu. Mai macam tu cok. Itu rakai domo tu no wes, do musim do tartu muera. Sama na new sama tu dogo. O mesa tu tareko mai tu kuna. Wala na new malu tu sore. Wala tu kuna kure merin lu terus. Begitu awal kita dulu. Mes wala ba ningon og sando bunto nang una sa bikin na medile ng bison. Oke, bisa tuh ko sange pang muri nang sala mo sa taro. Gorengan hampir ngan tarang ini sawo ya. Nggak bisa. Bisa nggak? Tulis gitu ya. Mentara kaya apa in any organization that you are at, the only place that you're going to lead to is the leader. Nala kami nataro, there's a system within everything. Bango. Sinrong na. Sino ulit? Okay, on. Right. Set, Mike. Ano ulit? Yes, set. Uy. Sa ako kala, nindo na kaya ito bango. Makalanda chukoy bali o chukubang ko na ngone. Nindo na kaya lagay pa. Nindo na rin nga wirda kongas. Sabi tamanda. Masala ko ba, when we go on tour, the leaders have become taken that personal responsibility of looking after us. Jadi cuma kalau dalam everywhere that we go, there's certain effort to bagalatungan kailan turang kung kailan bimbi. Hindi kailan tuloy tarong iberto, endo musisip to because it's a brotherhood where we are. Ano sakit na kabuto ko ni Nanggas na laman nangon na rokop Nanggas. So hindi na kabaya, ada ni siyang nilaman ni siya, nangon na nakangan na kabaya, nalakamber na may tarong Nanggas nito. Na sinultod tungar tuloy tarong mandia. So tunga bangor nalakamber kan may tarong ito. Sabaya na pembeka. Kasi ang kotaro tunga ba waktu itu wala ba ni? Tunga utama wanto nungara itu bamba bonis. Si magalo kito. So bikin dapat orang kita betul gitu kan. Anak kan ada sistem ini kita melakukan kita melatarong sa tempat na matalam ita ki. Tempat na kasa na then that is the burden of leadership. Ini na buki tarong betul then they have to do something. So they have to go and ask. Itu sa tarong main installment feedback is not good. Then to na may bahan na kimam nangon kimalakamay tumitalo gitu se rabe buni atin mo. But sometimes then there is an excuse. Nabali okay. So doon na taro to kung no naman ni doon na kung motibo sa gitak man din. Taro tulong ko may Amerika. Ko tenyo la to kailang Dexter T taro mo ko. So who actually advocates for the players at FRU? Who actually advocates for the players at FRU? Gordon tarbi na ka Sabanel Boy din bikam don turang o di manda endo tu kan do mata en alam ni Rugby Union se loman ni AGM se loman ni board. Who is your voice there? Do you have a voice or there's a need to have a voice there?
Kaya kaya sangat juga na mundo contribution. Pasarang ko rin rause. Do talaga nakakitu vya me wasya me karoni. Pati kitu sana numa me sanandu anakena Players Association Union Players Association Union mena form take ndo na Players Association basi version ndo na Players Association Union ibit Sembra. na ngoni ko Ui. mena kitu sana numa dorbo me kitu sana toyo puta ndo na Players Union Association baleta mena ndo na Players representative in a board. Betanang mena viam bagi me do tume au sin toro ke kana ko se me do tume ko sin do na Players representative in a board na union baleta ona ni batini sen bersu na Players union na Players Association kombega Kurang itu asih. bega son Sabi samto na. Inazar. O klabi ka na parang tingman na union o kla ni usya matatabiyaw na taranda ka na lawan ni FRU sabi sungko sa pijira ka pi something o sabi sungko na norong at sungko na matsauch. Sabi sungko na din FRU. O sintoran na kaya matelalay. Nakawalang may kurubo ito sungko na buguni taron sungko may o den o dexta. Ni sagatun sungko o kapten ni siyang satungan nindo nanto mo to. Share their voice they say. Ikam don turang. Saro to mena siyang atun ni rong nanto mo ke der sa utian ni. Orang itu ni sa politiko turang naka kapten wa din tin video kolira kroy. Na pala itu ni turang arto mo mistake to men 1918 ba. Kembala ba kami sano muni ngoni salat nga muni bartakin na muni kunru. Ngon ningi tutikin kona muni biasa muni strike sa ini boycott tak don gitu. Apart from that you have no voice ya. Ando sosanga manja ni do presentake ni kain do binakachi. Anjing. Orang gunanya ko bitar kina bana far. Anjing. Engan na binasaran ngonong ko ni sa enang ngom sarto nganggo tunggu ni tuncu sa burut at sunggara IGM ni tuarin cuma skipa ya betana institution ho ni la sunggo ni balatana ini bal bolong guri ni coy na namata menanduntur menantu amata ni ona association Players Association i ona mata ya nangan revimento amata ya inangkai wa atau saranga bi ralin bonwa non rabitu oni mai era ko itu sangat tunggu mesan dua mesan budini mesan registrate na kampanye ena votai ena batu saranga mai ralin bonwa botan ngona ta ina ama AGM ko ena labeling ta ina balata matanguri iyo o ebe ngana libu na labeling sa nan tambe ta matuto ya roba mbo tambe ama sianga sembe nda mata but nukuna numa dendo mbe wa ngalui tumbe ina me ela sianga mbe ni muna ime metu ni mendo mata ni bera amur sangito che ni jinza iyo but amira na ila ava buta na mas nandu na rin lele bera am sangito che na rin rande ba me ela me ana palte che adorbu right yang kirongo ta chiu ni turongo ta chator bungo ni mbula chomai ama mendo amata chiu kitu cho na loma ni law ni constitution to cho me na constitution me mendo na represent player represent video right Ko itu sage me pa elie cho na mata sauchia sangai manitunina ya mabuno itu sa vitalo china verbungo me enangon to tolo saranga batemerni ta ama binjing na IGM go yo asanto na manjingi me santambe sa ura sana enangon tara ana area na inaralin bono non rabito unitu me baleta ena wa anduri enda na mata sa wala ni bono sa wala ni bono bir talangan na sa antara makuc na sigit sugo na kan ratukun na turbo o sibna kana budin na place association o bombo to clan na ribo sa kede there must be clan ni uche nebo sa ki meyang o katore tan mata sauti ni uche non tuibo sa ki mata sauti sa tos na kene bo sa kitaki sa tos sar sa samak o kuntur kilabi na katiko yo talanga sa lang may biyo na kenara babi na katiko mai may bala ka usara matanga era tukun tiko mai sa tading sa tos na sa samak sabi naka anak kanta bin katiko
Me samaki me dekara kita ni may nakamboy da juga. Me taka na tlen sayang itu nang debo sa. Nebo sa kono bango, And we have a conversation and we try to find a way out. Yo klaro ni ko kaya na kami bimito na kaya na parang hindi ko may. Kaya na kami bimito na rarida na bibugasar na wali na lang ko may muri. Masanando na tomata na durbo. Masanando na tomata. Kla, beba ka usar mo tibito na durbo. Na ngandra pa na tibito ko. Ngandra pa na tibito ko. Nakadali na ba nuwa? Dan tangan da tibito ko. Na kuko ni ibo sa kita kana mga sawit. Apalagi itu kina pepa roda ura kike rona orto tul. Ni narawa ni sana siang nyorto nang gitar raka talabakan doon ni tim ni biti. Ena bi kartu me da urak. Iyo, ena nomu ni kuko na lina banua. Kena nomu ni kunruba, nomu ni stand with the vice. Stand with the skipper, stand with the boys. Abang mo tikam doon turang ni bibakan date ke manta biar na lina banua rabarong tikumay. Ena buku ni kuko atu bira nanon ravala tikim doon tiko nanon reseta ka tiko. Rabola tiko nanon rabi social media feeds. Wala ba na batua. Kamu tahu sambo tunggu kamu tahu sini baik tapi kina saya salah kau nabi tartar. Turun kapten? Iya, mabanggo. Ortusa baku tamin ortusa bola mena ortuna kana di baca na baru ni November tu. Tantol tu nak katumba. Iya. Terus tarang ame ke baka available na November sih sama. Ni satu kun ni available kapten? Iya. Oh benak. Ngani? Manda tagan tu baru tolong. Waray tayo yung bulldozer, mayroong may... Guarda satu may rakuntawa bu ilumenrara. Siya nga na nga ni Lama Yabi Bandita ibi bertuna na mensman Yung balata tunur to ni bata ay tuba inang ko abiwara mata da apa uski pa bata na tangkas ni Chimingo si sarangan ni nabalengka umu to ara sigre chibula Yabi Bandita ya Lama sa pabi natal tunga ina bersama Nindon Manjingi sa oya. Itu rong-rong benak ya. Kelab kan lebih biti. Ndawarong itu mai. Wambe tahu leban. Email dapat ni tingkom. Dia bola-bola ni bikin ni. Enang ngona dapat takan ni kini bukan bola-bola. Oh, mesega agora bola-bola tu mai. Kose. Kini saya nanti sani. Yo, la tugasin tolu tura katumba. Sembra ni. Oh iya. Tolu tura tolu ibuah. Lebih keren. Ang pergi dengan cari semua cisu. Iya, ang kere sarno. Nakaleban. Pero tapos ang balitan na kung na taro kala ko may ang balitan na mata may representan na place. Ibaran siya ko kaya makaroon kila skip o si chico na drasong song na profile. Kaya roto bilang na kasi ni team Macau ibaran siya ko roto kapten ni Macau ibaran siya to matatakan juga roto dua bulan duri itu drasong song. Sabi ka na yung bag na kaya na di sumingo. Dua tasar cinga nantun ni place. Kaya melihat teman-teman apa na test match ni kaya mindos ko may bangko kaya na international test match. Ni kaya misu ko may baya. Iyo irasa do message raw with kimani. Message avio man nga ala man message do ko na may ko na lesu man international ko kaya kaya do man nga gitu. Igong gitu kina lesu may na lawa kita cinggo gitu sa vital lo kena pati kena French rugby ni mana kani ini parensi. Kem do rindo tara na tolu na malaw kaya liu sar tolu malaw mo diyo. Oh. Tolu si runa malaw. Kaya lile runa malaw mo diyo. Medyo gramel. Iyo ya nakaroon do balata ko erna song ko ko binaka cingdo na mata. Iyo, ni takabayan do tukuni may na ngona taba do takakina ng gito na holiday nakabaya ko rin do binakata na place. Chika na ngoni break rin do
Berarti na irang ko na kani near na union ba ir sarang bitang nga manon plan eh. Ano bitang mana plan na arto na nanto mata kento sangkay binakatan orto na taro ir na chim na ta ir na dong gitu na sinran rang gitu tu nga main don me chinga nga no selvira mera break. Baca kan nakaroon daw palang tako ir eh. Layado ba na viso mi kaya kailang ka chinga no movie viso mana club yung contact na kiro nga. Ngayon ko mo join ta ka na members eh kaya kaya ko kango mo join ta ka na members eh. Ngan ya ona be ta osa lang ay mai. Maso chau. Balta ni chitong busara ba ali ama bital no ni Players Association eh. Me ba abi ento tangon tu i. Ndo aman tanga lili bun tambangon ni nangunong ko maratong ko ay paran siya inglanji bibono tambangon ni sarang ay balte so ela utumai ela usar tunga mai nandalangan ni la siang ni tuna nabitan lombe sarang sombe ang harta ngabang ko sa ipalangi si sombe ang i genera bitan no tuina nala mera ngonto i ge songo na sintuno pa ada songo na rala mi bang konta mi lomana tali ama Pati ni singi siang alingon tahun tu association ni mena meila indo aliang kaya to bang ko bira iyo rabi bang karbiu siang sarang ya ama indo tahun tu siang sarang tahun tu dali le buni rangon tu ko ni so la tu minggu siang sartungan ni muria mo isa ngoni sala mena na mubi mende itu ba so aliang kaya to inge na setan tabuno na rai ni suin Wala ni anang bimbi to misalnya tiap ina mendo untuk tu ani Players Association na be bu esra nga bali bu bira ngoni to bira to talang isa gue. Mita ko songai ka nakena bo si nakena barra ki bira na tambangon ni rangay murme wakat suka ondru. Mera kunni rangay ato mai ki rangay mai kila. May sok culture shock kue minakaminato bigendo na kan bete meron na bibandita ke takaraw bira biba buli nakawana may sataba gona kan dono mo babaro tayo kina lata lele boy sini kan den na bium may sika mo sita tambangon bium may vale mo ngolen ba mo sasanga Bosi bina na kilasa cuki nangko natongo gitu cuma kayak baka turun le wasia mera educate kina na itambong ni sember mera laud mera nangon mera kay expecta na karena may sotap na ona rado mikini ke na umbimbi na buru-buru lebu kina club lebu kina professional environment ni kina bi karena may laud rumah Mesa ambu sona the clear idea me tawi rasemper ni rangai me rakumi bango debuna ko ba gacho debuna ngona nongon ni rakau saranga me korni bulinga me na korni bulinga ibichi ina bonni baro te barenci kabinaka yo keba kiturni dola bendona katumba me bakana Players Association ni wasi tengah kena birna itambangon ibichi nabi ka rani may sataba nabi ka ibina ka cibira ina batang ding gitu ibu tani kena baru tadi sana kena baru tadi telah Ora tunggu na bakasam itu sarang independent organization mereka tu nantong gitu mana club level atau international weekend admin medical care no club kita na parang cuma Aku may bakasam tatong nakartu tolo ta tu na daro sa o klase kaya nga na mendukin na tu union ni baka na trade union ni something similar ora din dia bala tu ngo me wala me tarong mando Felix Anthony aran ndo na daw na unionist activity o klase na kasi dibul ni katam tub na kende sa ora lak ngaban FTA lakwan FTU abir na daro na dong gitu ngo ur lak ngabi kapten gi bakasam ta ko kapten kisine place The captain and the senior players are players too. So and they are human beings. They have something the weight of that burden on their shoulders, and for them to try to clear that out. Kotun choko ngani sebe na mata sawiti.
And around the Kawa, you're in a professional place, you can sort it out. You can sort out the noises. But for budding professional players, just breaking through Rua, I think it's going to be it's going to be a challenge. I mean, I can't speak for themselves. This is my opinion. So what about Miss? We're now to korang out mana system in Rua development. Mertuna mera sangat juga mera bakasam tak cukup my welfare. I have to fight for my welfare. I have to fight for my position. And I have to fight to maintain my klan anum dulu indak mantap klan kan dogi torak kan we fight for that first 15 ya mengi bakasam tak kone evalu lalai kaya mengi tinggi toko main dalan eda ke kone evalu num do welfare okay now we together nang gitongo when the dust settles what matters is what comes into the bank account because that what makes the world move when people say that people can smart talk and say oh we don't need money of course if you live in the village rent-free, we're in a place to go. They have properties to maintain, they have families to feed. Klang the klatu kita na itoki, nyusan gitu pinakasaro ilabo. Sa ikusan to kana sauce kina matubali. Sang wala ngaya, ikusa sauce tal nga kina tok-tok. Kla your source of income to the matanggali. Ikusa source of income to the yabusa. Nakoro o si muretongo ngane. Saretongo ni sa to bola to mena or mesumsomo o miso. Ote ke rismen rate ngane jadi ngorto ngango sa ere bitura ni masade matataba or me misar man yang ora na impact cloud to juga those are the impact of these individuals orto na kay meso sa tungo wise mena oro mena koro leps mtanga hindi guna pa kasabwaka people sacrifice their need to hunt for food sa mo tu na that's the gravity of influence that they have, and all they are fighting for is for they need that separate body to run parallel with them. So while they fight for the position, while they fight for their fitness and these are elite players. So conditioning strength, so they need that body to run with them parallel. To walu tukuna tor bonitirin. Saya tahu tu terang. Entun cuma nak kau tukun juga. Sama-sama lampas. Sama-sama lampas. Walau Terus Nilton. onde ugo. Saya kau tukun juga. Iya das. Entun terang. Enam dosa apa kasam tangan minggu. Oh sambu marut tak sara. Engkau rentu tunggu pam tona klan tona action ni. Ini cukup. Sana biar tona tahu bukan laukin Obang buta ni sana kenang unangku. Do hidup pakai telang. While you have the mindset, kemudian ada generation gue to fight for those that have gone before you and those that are upcoming leaders and upcoming players. Usaha butal terserah. Do cuma kena sabi. Saya tak pernah kata pernah. Do tahu na how does it work? How do you want to see it work? Kata pernah do vision and aku ni minta na do song. Ngarap kini. Gue biting saya kena sana. Oke lah, tuh tiap pemantang ay bici. Alright. Iya. Mungkin burokin nan iya. Bibir sarang na grassroots bibir tang na grassroots na kenra marroi na kenra populidi. Na kenra wasibir na bika meron na baru tegir gintana na bukan ikan narana atau pemain club level, professional level, international level, sampai nggak. Kau gitu kira-kira sungai kita biar kemana lebih cike, lebih tu kau kena biar masa gitu sih next place. Nak kena sangai cuma na Panduri, na place association, na dua talang nak kena matain na board of trustees si bici. Kan ni semasa nak bola minggu ni, rapat tunggu di Australia skipa cuma rupa rugby union players association usara dah bola minggu ni, vacation tu biar tapi okay, jangan erna players kita bit out of topic, ya minta serangan independent organization, but sampai karena nampak sama dia untuk kota minggu, mereka karena apa na players association ni. O klam tak ngandi ko nakla kung gitu ligmay untuk memberi batalan NRL RLPA anton na body ko na body
Ikem tentura apa apa na inum to susu sini mikir. Kuku. Kau tunjuk oleh banyak. Iya. Oh, Kacau lebannya. Kau serah dia na place ya. Dia Materi na pun lagi place. saya tiada na club untuk balak tak serah airnya. Cusara kena loya. Kata apa ya? Kakek dia banyak. Okay. Ini harus kep kasan naman ito. Bukan tanah warung itu mai. Kan X-Place. Okla do bitar tarmai betul to na tunggu to na sini place go. Sakin ngo na satu into na dapat beka. Dapat beka masana na iyo Fiji Rugby Union Players Association Isi Kaivici Players Association Kaya na member kedikino yuri kede klay pay for membership Pay for membership okla na rin filter da rin laksum sara rin yata sara bira na korna best players korna batting players development players under 20 players mersan gi maru kita manye Kaya kung turangan kung do semi fees talang apa nakabanggo Siya do musim do kontara gitu kan ni play fees itu kan ni association fees Iya, iko cuma Bambut Iya, cuma fees na entry fees bayar. Dona rolim sama pun dona yang pakai. Bambut ini cuma kena fees. right Kaya balik na form sa tilo mana kam. Ngayon dona mulyang kang abango. Orto tu baro tu mana sana chico na namba chico ko so balang chico ko so baranchi. Sanji Chico ke odi viro bitartarro no bitartarro ko taray ko akin dona mo langa. Chico mo na mo ijen. Chico ira korapal tak na numu na langa ni chico dona club. Biasanya Bambut mena pandurian tu. Mena tour ke na sevens berarti kira terangan na ngonya lewa kena marama. Berarti ni Ngarin kubuci kem do kita bakan me kubuci kenta kita bantu Putan lang gue sini cuma abena tinggal 5, cutang abena lewa bitu, cutang abena kurna marama. Oh kana ka madu bikim do na tadi. Kesa ta ka tu bikim do na tangan ni. Nggak bakal porto na mo to na marama. Nggak tu singgi ko. Pero tu singgi sa ko sini kay mo kilala kaya ta ka tu. But kaya kay diking itu. Already mes ni nunggu bingo ni kur juga kilala na ka juga. Terus bagan na kay sa ko tu mat kaya bakal sa ta ka tu bikim do sa dan baki. Nggak bakal porto na itu na ngana tu na marama. Porto tu juga. Yo ngani kilati ko ngani. Emang ngani. Oh, ayo masuk apa yo saya micung. Saya nggak kacau ada nunggu Iya, lebih tengah biar tuh, lebih tengah biar tuh lebih katalangan dalam rumah juga ya, tengah rumah itu juga berasa patah bangga bertuna bus kayak pada bertuna aja, karena nanti tengah rumah, langsung akan dan dorong ada tuh. Kalau tuh lebih total aja kan karena langsung rumah seperti itu, iya di dunia apa bus tuh, nggak balon kita. Ni kaya sangabanin to nangka yo sangabal lam sana. Ara to nangka itu ngaro vida pances tungor tu. Iya. Klan ni waktu ngonggo na tabali nggo presiden dua kita lang na fijuan klan ni na waktu ngoko Play association mainly for the welfare of the players and rungo di kinalaman. Was pa lang ito may tabali nggo. Malo Malo to. Ito tarang mo sana ko may monumento la ba solid ni play association. Turo ko na turanga. Por presiden dua alam na sara lamo to tugor mo steril may ba ko may problem solved. Right? Apa lagi to kata bali. Di ko binaka. Tugor mo neta ba roko liwa. Karan budin ndo na play association kamar to ding tagisar kana leni timi o day di ba kosar nganggur Dito ba kana uy sa isa to sara. Sabi lawat talaga tuno neta misalnya lawat talaga na play association Klar na malaka udah dito ba karto na yun ni itu na kinalawa. Go tadi yung gumana ko neta pa kasabi na ko klar ni sala ko tungo ng buim-buim dabi nakatamen na toso sa bahay. Donaka watu mengo kama pili totok association to deal with players welfare and life after rugby. Hindi na sarang sabi. Life after rugby. Kasaran beli betul. Turang total naman dapat baru mendung gitsugon sa kilati ko sa lutut ko na sa baki. Terus jauh na bagi sin lutut sa tumbuh ko na baki sana
Kita belum Dia tuh yang pernah dulu malah kita Players main. Association yang gue Nama- bareng sih. Terus ciao. Terus Tahu mai tu. siya utak ko sa lang kung na approval to na represent players bareng sih. Era baru tayo kita kaya bukan na FF rugby kaya bukan via coach siya real estate manager siya tapos nga pera ka ba? Iko ko tabi rito orto satu norto connection norto bigla. Orto nga imbici ko na courses na kakita mo nakakaba. Muna lagi na kaya nga na provale ko ibaran siya na provale. Ni players welfare. Terus tip, mana? Kaya elita lah oke munai. Saya kan abu di pak asam ini players welfare usa ukutun sekarang untuk munak ama ya. Pakai mentang light bulb mo mentang ngabi ya we. Oke, lebih betul ngabi na turang marah matam busa ini. Biasa bicara kan usa antara itu. Memang kau tunjuk kan ini ulti na ibasak ngo. Now we have all held the issues. We have proposed possible solutions, and we ask ourselves what we can do. So, kung na tarbi na katarga may audience, kung sama ka po na may sato sa kinibasak ngo, mo ya, it's time to start a play association. That's what the players can do. And the players are initiating it. And the rongo na nanutu kere na players na matakin ko, they need your support. Akan dilun bonwa, they will need us. They will need your prayers. They will need your advocacy. They will need you to stand by them. Awan mo tining ko sa rin ando ni walin lang. Mento na body, me tiko, me sanga wala nga ni na domono tu tiko bala kau, siya bala simente, siya bala ililo. Me domono tu talaga kina matampo si dedere ni FRU na AGM. O kla na kaya ka tugi rawata, witi. Kaya ka min tangi rawata, me santo na domono na rubu, me tiko en na loman ni FRU, board beka, katiko talaga na loman ni AGM. Membo orto lama to kani. Ndo lama talaga na kena boni parong ni rando birungo din tamo to kina. Okla ni ngono basta ko ni birungo din tamo. Sabi. Amen. Kung na kena to sabi na kana team na kana transparency na ibina kachigina. Kena taka puntun tumo. Na dabuso na mabutukan na kena sasama, kena ngandri ni team, kena bi kabi sasama tagi me adobe. Jina sana. Ora to ngora lidno kana lebi ni komen la uti mai usa ambira daga tu ngayani. Araba bini bina ka tu mai. Sa mbo to kasaranga na a union within a union. Yun to naman a union within a union. Siya ngoma sa association ba. Pata iya, au kelas saya bisa mbak kana kasama ni union ni FRU. Saya bisa cuma natin ni FRU sinto ran taman ni kenatan satan. Taman mata ni kenatan ako. Ya malo bul tambalok. Malo bul tambaloki. Kung sana ko may rep kina AGM Dan dibawa salah. Iya. Dan dibawa salah. Iyo, oklan libu saranga sambunto na ka. May California sa toto ka saranga. Okay, yes, player onboarding or induction is very important. This applies to all other type of work. Bakang bimbi, nirambiwan mo merlako job na puno time. Sa anjin, totok. Sa kena nga saranga mindur na play association, na kena nga totolo taon dua, na kena binak. Staining heavenward. Best move ngori kaptani, mindur in don association. Iyo year na rep association, merkunta mata huli rawa, enelaw. Di nasar. Pero yung turang, di nasar ako. Cara daw tumingon ni puno kumto na tadi. Tahu mesatayo na play association, uchi mengeta kana sangamuli drive. Misatayo burawa, kantol na account. Mendabu keki na kendi baki. Kaya nga nasa potis, mentok ko na drive. Tutok. Sa tos, sara torlino puno na nito bakasan. Sara suliman kira bang nanon. Kito sangat juga mikito vital no taka into na kami day sangai ke na vital no baka tayo. Oy, kung baka na reply no comment. Iba tayo na bito ko dito ko. Kaya reply ko na comment. Doon sa centura, kung na comment ka, o singkali kim vital no taka na mo reply ko. Set up the player union, na kena constitution incorporate kina na player welfare bango. Meron di balat tak na bika harus tahu balik non kontrak. Dinasar.
Okali wala tongo then plus also thinking of funding in the process. They can invest in real estate to fund all that and need to network with the right people who can support all they aspire to do as well. Ikim dum turang o wasam tanong numa ore na kaya be miau rupini do that way na life after rugby and dona daw dito wrong pagkata kay koya ele edni Nike kilaw gyud ba kasam ta kaniya sang nindo na body ba koya tu ne vevu ke semisuli baka sala we koya nanguna ay o baka mo ni kosan bak ngango na missing link kirambe ko rin ka the missing link ko tun ka onboarding index ne Desember nyola ko li kontara ki balangi eren no takap sona financial literacy courses sona kapa ya o mo tun na ren do patiki no daral juga na kapola rupin daw daw endo ke merito ko sa marro ko tiko na company ni bisnisi atau na extra sarto pa kata tiko da na to na kelu na bulo to rawango e o bombo tio ke makambe ka tiko na matangali body baya kere ni maroro to ka sona tiko iyo siapa ta mes sa chugo do association Isa nandun sana dala kambimbi ya ninda may dala kambimbi to na kafta rugby ni lebunango na dabuling ama ibira na sala ko rumah ya bakay bikaya bisotale na SX place ada may revirtun sa may ato na kang kondor kan londal loloma babuli dikan tanga menda to realize that waktu tunibir na the with abani this career is very short Laka-laka sana kareng wa bebe nambe kembala besar aro ni chini ba tolo turang ko to na leon tuntur tideng tungo sa simana on la to ejim tu yo ka bi sona tamata unfortunately tang tu koso ini sona ka ni which me vaya nga di saraba mata go balit tu kem ka sinto na if there's no initiative go ba na kapanan ruwa ni orto ba bunu simerto ko tamay sona tamay bana company mera may boss wiki mami so we have BD sessions so we nabi geli ni initiative jira may boss na bangi so nakaba may babuli dir na daro na buku ni kanang bimbi na ilaw na kana baru tig madina ngona nga ni indo no ko do tuntu na daro we one paycheck away from being broke Gina sara like in reality ayo ni sa nga na salary sa tutara gurto sara na kiri love tunggu yung sa we one paycheck away from being broke if there's no initiative kumakaroon na kabuturtun turang arto tudeng kung dabang murid ko mo kenda na ititi na invest na wibo no kenda kono real estate kesa nga may babuli kenda mabina kukuha ang talikin association pero di babu na mendarun ka da invest in our future Quando retto quando na value union do ta per to dalla kalibar dopo na puesto po quando politico quella la United We Stand divided before nanon ramo ta union dan durun-durun ba ta non turang ore to ko dawa bulum na ngayon na tadi gungo nung gusto niya boy Seru Tolmay puri Paratang Gomez wala to mengo ko since they are contracted to the rugby union the employment law in Fiji will apply so that means they can form a union or association on behalf of its members. Here is a caption of the employment law wala to mengo ko an application for registration as a trade union must be made to the registrar in the prescribed form and signed by a minimum of 7 members of the trade union applying for registration, provided that no member shall belong to more than one trade union in the same occupation or industry. Nabalebu sinaboy sa Rusa tosar. Ayar saraba uli ko man kaya matalay ni lawa. Ayar na kaya daw uklan ni sa ando na iwali na kanilang ka. Uklan ni sini dabi po sa tatso ka na lang ka. Sa turil ko na lang ka na matasawod. Ngoto sa taka chukungo na iwali ni lenga katurit chungo sa nabuno rin iwali kin na lenga eso era sa viet ko na may uy na lenga do da buta may na rin ni taban do tubo karam do na ke pando bilo itakiyo wala way bitter tungo sara dara tumingo na ka comment tumingo kem sa tubo karaw if we have to end up there we don't want to end up there okay na kay bit na kay solution labag ndambe dabi rungo dito ko na kaya tubo ka chuna na dong gitu medaka na zoom merto yubosaki. But the problem is they're sending the wrong people. The people that they're sending don't have the answers to their questions. Anyways, but we are ahead of the argument. We are looking for solutions. And in this case, kusa juga uso marutak sa chudi kintu tibu mana bitalong na. Kusa ta motong kon nakin tangin de. Kusa bital na ta churum do association.
Gora itu kutono kana lebuni kasachung. Na lebuni ni komente na kanto kata. At the end of the day, it's all about money, and funding from FRU is not all year round, but just for a season. Yes, absolutely. Klani kotur juga. All the this place needs to play. Era koma meron may gitu. Era sili koma meron may manage ta kanan tu isau kakita ba. Kuya kung may loricho na kena rippling effect. Dangay mentami chunga maten TV na do sarsara. Emotional londa. So ngunu davir na menrawa inyungun. So davir na singoya madawa. So bigay mo ni dar tu kanong bulan to nambag ito dok. To nambag. Obambuta ke baka muta ko sumanda. Indus. Ismail Tigulaban. Ora ya. Ta osongoy o skipa ngore live Presto. ako nga. Uy. Indus uta ko sumanda balatan na numa ke baka ndo talanga kami na mbiweni ndo talanga ni wali. Nambi me nakari sana kerani ndo mena FRU. Ndo mena FRU me bobisi kumandanga na bi kala bulilibu ni varuta ki burura. Merale gain experience making. Merare dana kena varuta ki na union dito bibada ba. Me nabuke ki na kena build up ta ki na union ni bichi. Bataken tu bambuta na ngon ko ibichi mata ratu lama sensar ni lebih rala ko mai na ko ko kacu na professional environment merada kata kami kena gain experience making na professional sports environment ke bakan to trala kini wala mertu redor moto mertu ka mertu invest in a person that is going to go and try to experience in professional sports environment and try to get some information and idea of how things work. Aku lantaw lang na raya. Saya tak rokomes. Saan nagtuko siya? Ano na talagang? Iyo. Baloma. Ano ba naman tami? Naman din dito kami. Yung ako na nakatigil. Siya lang ko le. Tapos sa aero. Iya. Ton kaya sarti na nakaborito ito ngari. Maruri apa talokay? Baru bentar atin. Sa bagong nuay. Oh, so. Dos. Mes. Belum pinakanabulan. Iyo. Chikong ko. Bang ini singa tampe basul kino. Sige monicha so gari chum dulay. Oh, sah. Saru leban saru. Pare mo. Mo sorry ti mo na robiti mo ron ko na. Arun no Albert me sendiri pa ni. Ko lesto ngaling gitu tane. Gosta host tungo itu tuh, atur be mesa host. Pakan dua. Host nga lako, gay on nga mayongan. Iyo. Ngani atun chumero ko sa ate ko yu. Munoy baliw. Endaro mo dito. Iyo, siya turo ko dito nga bali freeze ko lang mo. Churro. Ngani. Anda tunga mau po nukubuan na mo din po sa internet. Ha? Manu ko gua na to man mo din waranta po sa internet. Wasa ni Robi wa bitali lang. Tola tiga busar, tiga budi pun. Raka masya.
onju total no. Roro natal no. Onju. Kau satu nunggu injin, tunggu ucap mati 5 tahun. Iya. Onju. Ebina ni sa on mayo ngani bertunan ruah. Santo sana mata sa jembatani sinikelanya on. Mengambil tiko kede. Itu saat itu na turang ambil besis juta ngamin do ambil representa gitu sih na dorbuat sungguh gitu. Iya, Padahal kalau cuma teks. Abi tahu tadi juga teks. Bisa sangat mai bicara me bakarin mana connection mere ni toya mungkin na. Na yunin. Iya. Tempat ya menantu register tanda company mai. Ya kau sekarang association sana kan sudah ni union ni. Kau sana association, but eba union na. Pokoknya ini iya. Ya reda ama anda tuili lama ini Pacific. Ma anda tu Pacific ini, iyo. Gua ama anda tunggu ringga indo tali mertu samur tu tola tali indo tala union, tola bot. Murubi sangka sini. Inde tu na bebina sara me tiagu sara me indo sara ngai bici me tundi. Tu kun tali o acital me bet na ini Pacific. Iya. Kanjeng sara. Tani lele utang harus anggi tu tunggu ribu cinggur turun ni ngira anak mata tu bici. Anggi apa asal ngani biar musama tu na ena ba ibol. Ya tu minggu min lebih tunga hari register. Iya, lebih. Iya, tu nak kira macam tu skip. Iyo. Kung nga orto me bicho geli no text habitar juga. Kena sangai me mungkin me information boleh tanah kena register lagi. Dan jangan berregister lagi sana ngai level nga tahu di kira presiden dia kena bunyi bola nak kena apa suci. Berapa kali kacau gue kalau lebih tu nga hari ini tolak kena dona. Start kena. Ina bilang tanah kena viran nangon ni, viran na viran gitu. Dorong itu tu. Gitu sungguh biji. Dia kan sangat ontal minggu yo. Tukun cukup mesin impor kan dulu beli mana sas. Oh so bos, nara bital no sangai mana cuy. Iya, mesin tu ke na lawyer Mexico, mentona lawyer. Iya. Ya nagai na ni sanan ona uklas nagai biasa sebab tak sarana kena munisal raro sarana vital no. Nararo transparent dengan anak kaki ni. Menurut kita berapa pembeli ni tu? Indo ten ira rawel. Oncu, tahu je. Cukup kalau pala tu cukup nandra dodon ni. Pala tak perliangga nandra kudru. Ni saya tu into lima ko sila to manada into mistaw tu lomani chimi. Ni siya nganin do ando tomata. Sindo nen tomata. Ambo onde entre sarang ay gose. Sing sa unprofessional value na unprofessional sa na kana waru tagi. Lulu berai. Saya tahu apa. Belum pernah aku turangan terus. Aisyah. Ay boleh kali membangun nomor tu, boleh kalau bagi orang cuma so.
Masala kami wando. Usala kami wando ni alam na. Dong kita naman sa ori ringan itu sa ringan itu lang gitu coba so coba i wanda. Wanda. Oh kan dia. Doli dong gitu kiri, sil dong gitu. To Nax. Welcome to. Oh, cast siapa? Cast. Mata sa mo no cast. Oh, nama ini juga pan. Iya, mata nunggu begitu tu tak mandani Larasha. Oh, dia orang sangat usah bertondong gitu cuma satu cukup. Bu, satu orang mau anak polo tu biar tu ada backline atau defend ini asal. Taruh, kunci. Oh, teks ko comment mo message mo. Correct, ngor. Ang kasi kan Ngan. No, bang ko ano tunga mengi mbo ata bandu ta itu internet. Ini sana ore mata ore. Ahora de cinta comment gue. Mai itu mak komen gue itu mai. Saya el televosuri mbo ola. Sang ahora de cinta comment mah ba itu mo ya. Bakame masulutu mo na comment. Sang bakame itu nuchuko ya. Menurut muncul ni baka oyo may hosting kamu tu may raw kinunggu senti. Oh sangat cemuru tanah komen ya. Sangat tu nama ena tu nga tamata ena chunga ini mai eso amu bina aso to ona tu madai to ona tu tururutu singi abu ama out. Kau bukan kantor nang kaca. So tamata sudu nga may merbato bulikan tu. Kalau udah salah gue. So tamata sudu may buru-buru ko sudu nga may merbato bulikan tu. Kalau matangan di musik ekonomi, tu turun ada di ngasih mes, umia. Tu turun ada di kau tu batal lebih kau taruh apa? So. Ausya orang cukup tu nampak au biti tu deh kata, tu nama kau kamu cunggu mendoroi lamkin, dorong itu sarana benaka. Ya makan tu arawela pernah live stream mana sauj. Ira tu bis tas mai, nas tas ya 1 cent belakang tu Ibi biar tolong sudah kena kayu na Facebook. Oke na si beto karon donan ro si beto ngai biso mi kasi apa ilus tal birtu. Ya makain dua benefit na matsauci in terms of action ngongo sagere chung. O yang go bidite depois go chung pa. O trige makain da benefit. Ora da bantang o 50 times, era benefit kena but the information is said. Patoto gul taron to paper they make money out of it. I don't care as long as we fight this battle. Kita trabajo cuma kayak erna kileo karena namun that I'm making money out of this. Absolutely nothing. Absolutely nothing. But we take this fight, grab the bull by the horn, and we fight it. I'm losing money, of course. Yes, I lose money. Nunggu kata ko, di ba tunggu business? Waktu nunggu bos itu tarawali cunggo. I should be there supervising them, but I'm happy to advocate for these boys. If there's no one out there who's willing to klan niyo mbaka chubi ndo na pata ore ni biyo sikina yo sa ko ya ko ngatu ko na skip so tama tara sudu nga may pa tabulikan ta sa din sa nakatunsung mengo sa keso ni balu ndo na torre ni balu bengara bitu may na bitis ami na we fought sarang na place association obi sarna saran nang kay gitu na place rasa nilang katakan ng welfare association sa nang karaban ng welfare nandun gitu na association ng karaban ng welfare while playing dahil boto kay rules to lang baki pagkarolil labud nang taro ginatapos sa biyada ka after rugby nang ibang karaban association na course merda ka ba yan na concept ka to na bitis ami nang raporo tag na solti ay nimber na duren ng civil so mbaka o climb ka na bunan tam tugna bidite na mo ko may uli dito ba kayo da play association nganay Pero kung tayo mo na Playa Association, kaya yung raga na YouTube na Facebook na, ito na Facebook Association.
Kita ba? Free. Private leave fund itu gago sa talaga. Yung nakabiti traders, pinakanda mo apala to binaway. Sa ko to ka. Dito na nomnira ko nga nangono ni sentar tu kina papaning gitu Sawil ta kami. Siguro dito kanilibos na kara isa kita na biyo kanya na naman ni biti trader na biyo ko ni nando na benefit kinanda da bilo mani so ra bunito may so na fake account da bilo mani value da kunni abiti trader din buwan na anong bang nanaw no endok kay ara no may sini kito na dispute ka ano mo rin ba kaya ko nga sa katutun juga na pa po juga ko dito ba ka nakabalik juga sa binakabi ko tadi ko pagkalong kate ko nakalo kaya kaya ito nakabonggo rin kaya empesa may bago. Salah kami ko na apply umaro ta chumta na tadi bu salah kami ko na apa na bibuke na suli pa salah na can restart again na TV which is very good pinabaliw weekend na waksa tumay uli ko to comment time do sa fortune sa hard attack Isa na ko rin ini na suli makasama tumay na buni kana sangay mental abi na police association babi na wali ni bikim ni ayo bukan ketu bitang ata chungo na sangay sarbaku ko menam dolen do balata na kan ranu min na bising ni mataka ani kan hidi bagita na pa so pa nandun na nabi kami beli cerita terbuka bahwa si bitala nga ako bakar kat seminggu me na tanto la talanga bir nabi ka tumbani sabo to ko bitala namba kin nabi kar na besanta na life after rugby right Plani autunchikaski if you look at the bigger picture here is in the next 4 years. When we will look back and look at the next West Netherlands, the next Botia, the next Ranada, the next Donge, the next Tusue, I mean, they'll make a name for themselves. We're just generally commenting. And we look back at 2024. 2024 was the year that we tried to put in a structure like this. Kaya makatula usa kayo search kung turanga do dakatabo ko bikan na daw ni bingarabi na kanan daw na lawa bikan na parang ting mga main klan na kana matilala ni kana tayo do na association yalo bina kan ni bitartar ki kapitani ni bitartar bat ki tonadurbo meraw ni dabi buguta kana kana tunay song o klasa ko sarangan ko ni wal ni lenga and dabi na katatiko sarto na sama kirto walkaw hindi ba ko ni yun o klasa na kana ijem ko sarna yosaki sarna bangkarana way food as players they need to find their way forward and they I think mai tahu tahu sukla ngo dan na makasama rambili ngo sini willing akin na nina kana dura sosongo na sini ba tambakin to na sosongo bir nang gitu na chiba na flank fijene na chini kalima la na leabitu la bir na lewa nang chiga kla nang elak mantanga na bi din la like na sotong ko na skip kape ina la ko na kani pasal chigo na rokun rumah na la ko maika to sanang kay endra pa sa marini bibu ke ni chigo na kana loy ba right la tamata la ke da nakabango irna kay bala ngara chigo na buno kito chike buno kem chike na kem kito chigo ir kake de adventure to nonra to no matanga ba te kira era balta chukura kena soso right ortona daga kartu daga nga chiku ortona soso orto balta chiku nonra to Betul kayak bakar dulu na ba daga kaya rando tayo becinggoy parin siya kamanis to na Diyan sir Hindi na tabo na kachuko na ando na bono nang di lamakin na kaya sa tagay may siya katunin da walira wa na lang kaya ang gilik ka tambo tinambo sa lawat mo na rana ka so kami sa cut off talo o yun tungo kilo no boy cut off talo no wifi
Dorong aja juga. Lomo. Iya, Ora mes me kapto foka. Mes. Kunel coba suruh. Taruh tanya sini orang hotel belum sebentar buat ini kakarap sang sara. Oh dia yo. Iya. Sanggar menang. Iya sanggar ngomong. Isa sanggar buat ini phone. Saya iPhone yang mungkin terang tuh. Betul iPhone konti lo me wili tangi cigolo wili tangi. Teman nagal dia juga iPhone gak main iPhone makau juga. Bibi ko perkan ni ka. Taruh talong sa habis makau. Belum na turang. Bo karara mulo tar Mai. Online. Jadi? Donde Pacific Rugby Players Association ya kona Pacific. Yo kara orto na Pacific itu nang rutu. Itu kina sona players representative. Right. Ngo sabi na kasi na mesa andambe nga endo nga membali chibicing ha. Ko baka ko tukun chiga me Australia to chiga na iyo kona kani Pacific ko Congo duru mana biasa guru-guru na orang chiga na vala ta kana to don betul na lebu na kalori chigo ni na kada kontre korlori chigo lebu na kontre ko la me bango bata ko tukun chigo shemi irna nonda korna nonda duru ko la chigo mai direct to me korbuli rala ko mai barensi. Right. Lebu birre sini ka bondo tonu birre non ra kontre ke sini kla. E sini va mata to ke birre non ra bakanon ra flight allowance non ra kaba. Koya chugo kina na Pacific Rugby Players Association koya koronto durumu mana bi matintu merando walta mana non da donu ngor ba bimbici na samoto ngobici. Kongor ko ba bimbici kina baltini kento chugo mana tietu. Koya indurken songa dia bakal di itu kena kaya tuh kena bi na tiawan berarti kena tietu non kontrak kena baru tadi yo kabakara itu cingko bi kento na ngoni Pacific ko to ili cingko itu tietu lebu sarabi kento ko gitu ba gitu cingko bali bono bi kolaboratu terjadi ngabi madar ba sosot. Korna place kortigo bango lebirna Usarang itu nortuna place PRP Iyo, may ali ko na Deus. Ni ruoli ko na china song. Gor. tahu sih ruo Nindu creed anga amurtung ki dong chunggur ya masini. Petarang gor siya mantenta ama sing tunu bata. Siya mantenta ortung bu apa na ala? Iya. Betul tadi nabi yang sarap itu tuh ya do sarang base na sarang bici. Bang Nang me sando nga mento entolo nga ba tambe ginto nga bikin tay bici. Pinta na doro na chimni bici. Dan explain sih. Kita ex figure rugby players. Explain kiri. Betul yang ada kita no citom besar. Kita no citom. Ola eventuna taranin ko na antang pala busaranga. Vital no sarang pwede. Betul ni yung tama na amantanga itu tangun itu nangunung ko sa makitili boy. Makitili tangun ti makitili bo na biya siguro. Amantanga mutu no tumantanga ayu tamando wange. Tombe nga na oro no mutumbe nga long tapioca o cha wange. La be maybe endua opportunity iyo. Ndo manjing la maybe. Ayo. Gay nangunong ko libuni maninjia era la mai so manjia jina so manjia amu la bia maninjia betira rawi labu inoira nan wira rawi labu inoira ayo wena to satu na kiti o tite bakso bina orongane ola ni view les dona ofal atsumingo betu ni kiti ta chino ndulo labu ni vici e wena to ento ta tumin oro ento tilong tibok ento kirang otang ama sente ini mah bau mai lebih barang sih. Yo sing ilatu yo nada pa o achituina ama chino ndulu ma, ela? Ayo yo sing ilatu yo dava kita sauni text inivei, inclui na musoni vale se vida sauni no manjia ina sauma, vida paciente, ama inima. Angkai tu nikit musu-musu tu mante rafli mantanga tu mo china ndulu ni bicha rafli sabi biso min tombe anga rondulu. Sila men inima.
Ya amun mah amun enda sing ila to ma merangon la cumi ngono gua. Iyo. Warna lo motil ma ba? mirangil ami bango itai. Apa lo ma yuna reida to amuridira iyo. Na ai tuin mi birima. Watena ai ragi mi tavangi. Batini so manjen ngono go. Wira li bultini utali se iketali. Iyo. Wira manjia tarangan ondala berlau. Wira bicu itu. Ya. Ebi tang orang beli, mau tang lo ebi namura ultang ya ulah nabi rusar ngabula untuk tarat. Cana na param tai menan dua untuk tu place singler ni tanggo menala ngangun tu ina ena dia main nama tanggal 5 bangku. Kalau karena bulur ni bikin lah ibadah ke mes dulu. Media talam ya. Karena Frank Yo kalau Frank kue lewannya cuma kue Place representatif sih kan? Iya na Pacific ya. PRP. Bile muna taruh tuh karena taruh sasi nih jenana komen jenana taruh tunggu. Don't worry, say Bento Labs has there been any contact at all from FRU management to any of you since the beginning of this saga? Are there still people in Balakau that any of you trust to work with for the betterment of Fiji Rugby? Klan saru tu sumut suka ni. Iyo na seminggu ini nomni taruh sembar sertalangan itu ambo kita tartal tu mai kita sangat begitu kita taruh tiga pita mesi. Wandunya mai kita na uji mai ana available tel tuan na last minute. Mengko sembar sertalangan itu virtu ambo bebi tartar mai si bebi talong begitu. Na kena pas wata kena sangayo di hela accountable. Ina isu segi uji ngako. Seni isu ni World Cup na isu ngani na to singo uji ngona to me na babirin na Georgia batakin na to si Amerika so takin isu. Sahabat ko bertu na email. Sembarangan itu respon na email na buni accountability. Na buni kena pemberi itu na nandra biso minatarbo kena so sembar tu biso misangga iso itu je madao So sembarangan gue sih, itu sih. So sembarangan ni siso mingko nandra reimbursement. Kita nata cuma. Kar tu sembar cuma ni se bita tarme ke norte balako. Iyo na on a flight sih, dia bu na reimbursement ni wangka bu, berarti memang itu iso menu wangka bu ni. Itu lebih itu gue sewarin tu nggak. Yung maya lata iya, mama itu di lama. Doji cuma kena riri. Siang batangan ni ini mah nyo bani palangnya. Riri lawa kita tu mau wise. Itu area itu kita me itu zoom ya, yang sarangan imbu via zoom. Na embalen donga ay na ila cuy. Beli tanya kota lang asyik tintin dia tu lama. Dan na komen satu ngo koli se wambu o sini tora ngombe ko tau koli o sini tora na profile. Okay. Apula to kanguri nakake di bitan no tingo ko se wambu mesa to mengo. Okay. Ke bitan no dai tingo ko. Sa tiwo ke na itu tu na PRP ko sa ka tibiti sa mo kitong. Sartu mbo witar taren laboratu ngal to. Iyo ko sarang ngori koli na bali na witar tarmai. Kung ano kacuki na sabi na nga may san doangan na susi ni bici na place susi ni bici balata man na kena parutek na no bici but nalang ka bangko so nung nanda pa ni tibuto na place susi sina sindo na kaya da sindo na kaya da pa ni lalatu hindi na sir na PRP ang turangan ni keso alam matatapad ko na tama na PRP Pacific Rugby. Pacific Rugby. Itu kalau betul pasal kami. Iya, Pacific Rugby. Kusok ka malo. Totoka. So ako sa review match chuk nga. Nawale Ruby. Pagkala to sa ko di match. Kento na kento bebelang ka suno to match. Na usin pa kinung to match kina ka okay la wala ata mo na match ya par. Nawale match sta. Outline ni isa sa zona bosong ko sa tubi medyo keren ni bubusot. Ko tira na numa
With this power in place, you have more influence than politicians. PG will definitely support this cause to the betterment of present and future players of all rugby platforms. Hindi yan napakasama. Okay lang ikan dari indra na tentang wale acara. website Iyo. Kore kapten juga ni. website na wale buna bito konsumen Wala tunga pisa ngo skip kapten juga ni wanga. Okay lah rekele tumbe ngo na cruise di pili buna ni ke do ni so na wanga. Vale pisa. Roba kele bina na wanga. Ro kun be baka diri tu. Tulus mengoro tabelung koris. Kol sewa bukem raun rombul meleka. Baka ta mesada ka indongan nanda ibi. Intin sara. Satun juga natura kana kapten ni. Iyo koris. Nabuno ta banga tukin ngori. Au sakir keri kono mentola pa na soli ni kango. Nda ukla na libu ni place tu kami ni ando nundul mo nga sa ando na tama ni startup fund libu ando na takap. Meron indur na mundo association. Dito ba kana kini dito binakata. Kami sana tarna pa libu ni FRU. Kono tu pale bu sa kabupaten Nurungan tu sana tumbang na ato tanra. Tanra. Undro kum tu undro dilis. Durung itu juga. Iyo. Undro pom gagalaga tu only marui kabo. Tengok turun tu kan ni cuma kena beli bola-bola. Dan kena beli bola-bola. Dan kena beli bola-bola. Sindro yo ra juga. O kelas berben sama nunggu internet bigo. Bersama Oi. internet. Oh, santan aku selip salah kamu ya. Uso ceu feril bebia den rebel ngu bita kana mu comment toki ne sona vosta kilkil. Okay, então naka comment bat mengor mili berni ke buna baka ni sa zone association kerker mere recruit tak mantangani tamang ni ana takataka. Fresh young minds sa kusar ni ko mer nang kasi ba telebu era pamberani tostoso dona raya tumigino mili insan ndur nam do association do nasangam do di baka satok nga ragin do ni baka salut bangar nang kasi bet minsan na jugo na generation gap yan baka nakay tunu chung mo kwa Kena bagan na kutu na marama. Kena buni kena tur na sosong betul tu sama katambah kindu karar tur tu na tu job karar tu mer tu na rider na wolfe ni place. Nasin na kaya kaya na sul kaya tu kunci ka biar na ex play kaya kaya na komor tambangan ya tu sana bang karai so kara tera tiko pina kana non raving karang tutol non raving karang merame raving karang pero ning tola biar na lingkon wa ana gay bato ke na biar na wantur sosong ka bitalo bina leps kona yang go ya ben tu bikim ni orital Evergreen. ni se yang fresh be mese Iya. Orang warin bulan raw. Kalau bukan apa. Dorong kasra. Iya, maksud saya, ongko bakal nutu bi. Oyo sin rongot kem do na. Gor kita rongot gitu. Ikutu rongot bi na tu skip. Kili bi na. Sinto na Bluetooth connection na connected jugo to tala Oh, so sin rongot husar tu. Ada mbak. Dono komen buah. Yo tu mo na tu gitu. Yo William nga komen ko online na skipa. Ha? Siya to ni sing rongot itu. Komen nga William ko sa rambol na may. Wait, Liabi tu kita sa talanga. So mito babo. Tugu ni mena guys bawo ci medo tungo si Bertuni Sobni. Ko si madalo ko sa trono ko. Kito ko sa kay Luya. Kito se biso minga ni wana nangona kay bakin na chi. Nangona sa ding tege wana tua. Kemto sa biso mira to kay la bimbio. Sa semira lo mani Ramadan ya bibi chumba na Rombe kasi kina tul na nila ko na ruan na le ko la ka
Nala corona lega sabi sumerao. Oi, kamu bisa meron tong gelako. Iya. Ndu alanga lenga china ama vitu ya ngani. Ndu shara mena chin alima. Oi. Na sango tu na tapungo raposo tangalungalu tu na ndre saranga vindu a virtu mena mbautu da mena. Oh, yang Lamena valatena iyo. Betul lokal tu kan, Indo sama tu sos tu sos ara Iyo. Ya na nungura ya batini Obambutani isang bendo birendundu mena tabu pala po na latin ama ini ma ama bi bandundu tay ma mena bito la sila ngango ma basir to leps ma sinatala du bi de musanga bulu chombe ase bi uchang ke du musu merada ava ami ini ma tu merada du la ba ngero du musu tale ini ma chumi yo rongo taba ni yo sa bunji to mento to virtu me Imbu ato mai o kai mana o kai jib ulan nyo bu be ilabi nasar to ngabi lo mata e to virtu la sala dum tala moroski pongo bati bot bu Bina kartu na siya no kon siya contract tala Usaha to kontrak. Iya. Siya kartu contract siya komita ka mo kasi penray Misalnya aku komer, betul nggak ya? Kalau lama ni kena kangkut kena seven. Na seven kau rawa saus arti kau mana cingkali mana ngono di gitu tahu kalau kau cengwe. Yang terasa nak kau reciki na merang karakter apa bina kan? Pola tonggor ko kol. Nakaskipa, nakawali bigam doon darbo. Usa pola to kung goreda kini sa sangay sara mendure na 2013-14 gay sosar nga na current place at time arang gay sangga totale. Sabi kena nga doon biaka doon tarmay sa poli route ni kinapap. Sa poli to kan kinapap. Nakwa. Yan doon siguro turang sa to talagang gona kena suggest ni do funding. Maybe mo nga na kombinasyon sa resungi. Mata resungi. Apa to ko ito magay doon na kinakababer. Doon boleh bendakan macam. Orang betul gimana sama rumah ini di sebagai kababer. Sa ukla di sana tunar ito ya. Hanya ubos sa bernuto sa pala tuminggo ro na or. Mas tatu nang aututuo ngo semi is very good. Even. Tango marunong ka lang ni sartu bibig mengor na explain Loklan sa yang asar na bisa kini kuah. Kento asinan may banggo May sa may lurisar ni sa tosar na sa babuan na sar na sasanga. May sandon na express association. Ibig na naparoon ko may ito asin na naman kimikin na sa tabang ko sa Kito na naman isa nandoon ko na naritartara na bukin ni misalnya lang na express association. Ibig kita nandoon gito, kim ni buso chiaw, dala po sa pantaka. Ibig ni kita nandoon gito na tim ni biti. Ya kito ko ubi na baubisin na mataling bure. Cosa commenti che tutto na biti trade. Guys, sabi siya daw le biti trade nandoon niya sa ano mo siya ba na soli. Kuya, nastas ba ko minggo dito sota. Endo yung live stream na Facebook. Weekend ka live stream do automatic ka monetize to ng account do la kami ba Yung mo rin to ni bikim ni na live na matsaw ti rento na viso may lang may view nastas ka na maybe I quit about $23. Na siniso mo Facebook ay may dapat ni paista ka na $100 so Facebook kerker di mo staram dun policy. Wait, so euro ngoy di ko. Kita orang tu nak Mes, right? Betul mes. No ni phone ni koko na kena Bluetooth. Hindi mo siya mo mamata ka na phone ko mo siya bigyan brando.
Akar uklan ni nama tentu Sini rungu dindu rosat mo. Sini sarana ka rungu. Usa will comment teman-teman. Iko orang betul kan mo? Betul kan mo? Iya. Erong dito. Orang betul kan juga. Karena dogir bagai teman koran dan nggak pernah game. Jadi sa ini kontak tu. Ya, okey. Apa mana so Kim sa ta tu ko hotel kim sa dim sertang mo. Una valeu na semai, una valeu. Claro, se blok ta tumbe na Siang, nakanggo unmute tu, usang serangan ni kan. Awak. Odi opat sin ko dir do ka mo opat sin ko dir me semai. Do se ma ko ngani. Skip gorong dia ya. Siang. Borong tes siang. Siang. Oh, seru Siang. Wei, kam do on tagi biti tere tu mengo. Biti trader. Sasa pada andaling biti trader. Oh, video itu kau tu juga ni tu tak kira macam apa nas. Biti trader kerja sa. Boleh também goro rupin bani mesa rupin dobul tu lah. Bekan tolong ke rumah sekamakawa kita untuk makatalangan di bilik tak kena bibakan tak kena 2004 under 18 Commonwealth Rugby Games di Melbourne. Winaka sakyan na ngauna. Oh, wina Rubin. Rundul ka bangun ni, kung kasi hindi cito besar. Kung tanga yo cool ko eh. Kapitan ni, kaya ko on touch na mo data, kung off touch na mo data. Dombe ber na sudo may kumerabato ulikin tu. Dombe kalau taram do data anda. Boleh ba nakang kasi City o klan da butong ita ko ngunit asa sa nga boleh ba nakang kasi tunturangan ko na tro ni mo pakambulo tsuganin bunda ka na bakilya may betul ni lebu klan lebi kimi tunturang kimi do kilab na kimi do sa mitul kami to musi kimi to ni chini bich ya ako at kada bitaw kina do na nakabali nakasad do na may kir sa tunturan ni ke oh ya kami mar sana sulinjin o konangon ne leps o kuris. Yo berada gur. Nomor berapa tempat teman tararabi satu orang nungguin gitu? Iya, lu masara bi ko to. Komen to gur. Mer saya lakukan teman-teman ada gitu mas aku ini nang oleh na tour November. Masih sudah na kanon do ni misyo. O mambo ta international ya. Oke lah interview na do gitu ngorabi erabi gitu aja ni bici. Kata lang kami baru tegdan kini bata merin rang karabin na kawira koram murti umay. Sangkay na binjing-jingi. At ko nga mutundo na binjing-jingi. Yawa. Kahit talaga na kaysa to kan nino mo naturang. Merwa minister. Minister to. Sama ada sih mentara ni ramai na. Pendo na tarbo. Do wili kalan do trato beli summan. Do rini daraw. Endo soli endo na lebi bendo na club na may kawong mo ni may gitu na contract si soli nga bi FRU. May endo lo raven na kaya na club bi bir may. Ano utang abi na amgul. Dora taro bila kasara ko. Endo sumingan. Do so. Na lavo ya ersinga tole ni banua na lavo ya na ena imbali. Ya nonton me soli na kalavo ombudi ni maina. Na club ko gitu juga na club. Kalau maybe tay lebu say na tashiri la. Iyo. Mama lavo ndo soli may na kontarakia. Lavo ya men ndo soli ya na ina iya na nomu grassroots membiu na grassroots la tambe maina. Ya muna ngongo sa taratugor iyo. Orta FRU na ngongo sa pamimbi ya fisa soli nga burto na FRU. Ya usila si orta FRU orto na gilisule ma si ada burto na bang tina Na kene borro do ni mengole wana na nom kalaw. Nom kalaw yung budi ni mena. Kene balik don turang ni tormanta leban di gunung ono sente ki nanto ni labar rilis mai. Iya.
Namatay ni ko sa inikina, siya nabi kalababuke di ko lako kina. Saya nggak nangona nggak usah ini kira main nunggu rilis merah kini nih tuh takkan nunggu rilis. Mungkin. Mau rilis tag main mau renew link itu tar bandot talas ini bro. Right. Namatay ni nga una sarang lako kina. Batay ni ngona lako kina na suli na release. Okay, tahu. Rutal na taka manta. Nanguna ta pa namatay release, namatay ni kalaba tabi ko lako kina. Mag-example manta? Ayaw na kalaba nunggu alam ka na runtul chin kabay. Right. Maya mula kama siya kalau Cina Cina season ini main medical cukup wala sana. Iya. Awa sarjan maya agak may wara kecingon na wara kecingon nunggu rilis. Terus na faru. Wara kecingon nunggu rilis ni erto wara kecingon erto ni laban rilis. Iya. Angka erto kita ni laban rilis. Masalah 5 nonton baka na euro suma. Ela boleh tu asili ni liu. Ela ko may. Mela ka hindi ba na kaya ko doon na ronga chu doon mela ko na kalab. Ona puno kalab dito. Right. No. So ontan mong koron to skip na audio sa nga juga ko. Tapi saya advice. Agar mo gitu. Ahora sí me lo minto. Reject tal tuh. Nono Bluetooth reject tal tuh mana kan orang. Iya, Bluetooth mbak kan? Cuma sampai dia on. Belum sasar. Iya, na release itu sul sarah gimana? Right. Kaya guys sul kena bibang tuh nih mikir gitu. Dorong mana nih TV ini, udah nih anu kaya. Enggak ya. Ngo chigo sengke kaya lo main na gailis mana World Cup ya. Bulan November ya tuh kaya. Sebelum kota apa? Iya, yang mana boleh tu kan? Iya, kok yang mana boleh juga kita boleh main arki. Iya. Do senta chigo win, kok sangki chigo begitu. Kalau kau main memang tuh, kau mana tuh juga, karena balik tenas song kan? Usat sangka orang mati kemana pun anggur turun. Saya song kan? Ni elak kau main apa? Elak nggak main view. Main terrain juga kayak terrain. Oke, saya elak kau ni elak kamu kan saya oda elak kau juga gitu. Elak kamu sama yang gitu tal. Jauh tar sarmona ngertu coach kita patangan nembak sawit saya resign saya coaching gue gitu karena academy ya tar mana mau karena untuk nemu bikin itu mana faru kasampal berarti ini opini ada opini nona kita sangat sih begitu bitar-tar. Mertu takam main nona release, betul mertu ni takai ke nona release mengiran gitu. Kesan release nasi rendong gitu. Iya ya mana kan sampai nih gitu mencetak sini. Orang buling lagi. Oke, ya darang kurang. Orang buling lagi kan lebih kamu aja salah ramai. Kau mana tuh dah di ramai je. Irna ijel, ramai coaching ramai main bicik. Utako semua dah. Oh, utako ke kemudian terang terus. Baik, ini takos. Bateni, batang ada vital sih nunggu. Nakin nunra kana turuna nunra release, sending visi release. Batang nunggu ko nakasar kau cuy FRU. Sa register tegere ke dan ngoni buli bici. Ko apa usah kau cuy anda FRU. Ko artu satu commission cumi kinortu. Sen release fee. Iya. Rasa ni kila anak kena, kita tumbuh dan tanam ni, dan musuh kena garabi, kena baru lagi. Gua cuma meranggeli release kita kira anda FRU. Jangan nagai menonton klub bangor menali kucir main. Nagai menonton sumil stories gini. Sinema dalam ni lah kusin rong dalam tu bitang macam ni sinema dalam ni lah ngolibi. Betul bela kena
Sebenarnya kami banguling nggak biar non tumbuh-tumbuh nangwane kor tumbir mi. Oh iya. Sa kim ton natura nga upasam ta kana klen utur irna kilangu irna neke. Irna sini nek tam ko kim ton na kana pam skim. Excuse me. Wakaki na irna ndong gitu sunggur mo Australia. Bataw sambuling gitu bali mo Australia. Sa ini ko nang gitu no kontare ko nang gitu nga balilia. Endo tu na app mo turkina. Iku na register mo na club, Tormanda yo wala gitu na club Amidel Blues. Iku mo na register na club ya. Niko na place kete mo still iku mo na chigo na mu app niko ngela ka bangoli gitu service talibi. Orto na check ta ka chigo na mu registration. Me na mu ko tunjo na mu grassroots club ko na mu na ko na club ko budini ko mai. Ngela ka ta chigo le red le workers. Ena chigo na mu club ra ko red skin. O wamo ta na kendi na naka ke bakain doon nakautun ko chuka ni be turang skip ka num do daw na turang nir ka ta chuna FR sorry na gitu na secondary school wir ba kay sa sini wil chuna na client sa wil ka mer sa level ni FR ba ka sa men sa ke chuna wel ya when in actual fact o kornibuli bata kay tumbu ro custodian chugi ngonya ni ngonya lakki ngonya batin sa chugo na grade ni FR ba kay doon chugo na ngono mo na kandu tuguniti ko Sali sumena ni lutu mai nei labo ya se kona sign on fee se taba ya. Ngel dapat ni fee? Release fee. Ngel lutu release fee sa mai tao to ka kona buno ko to kene bini dina tia ida ka. Me lutu ko be fa sa si lutu sumsara. O sinkla. Dere lutu sumsara be ka berto na kalabu ni korni buli se lutu berna tumbu. O sinkla o simada la ya lutu ka se senga. Yo om ko tuku mo tin dabu sir ka bile bi ke mai. Apa orang tumengo. Yung matangan nanunggu betul nang bimbing na seven sih. Au nangunum sa kontari kini warin sih. Mungkin ruang matangan yung rumah dan yung na FR yung na kata release fee. Orto na release fee itu ala tahu 10K release fee. Main club main club main suma. 10,000 euro. Nggak boleh betul angani, nggak boleh. Uy, 10,000 euro. Alright, 5,000 euro. 10,000. Skip ang kono nung mga nag-release kino ko nang 10,000 yeah. Wow. Tama nila po ni. Yo na labo lingo niya mo tuncho mendon me anta uno e tia uma ino o se yo bulici o non me na ndonto ne ornu buli. Orbuli. Kaya baka es mata la ortu da ini bortu e ortu da panjina ci o se sena e butaro binato gor. Okay. Yortu sa ila na bina ya ama pun ortu sa registrate na kita ni ramon buli. Oh, okay. Ono buli na sa registrate na FRU. Kini bali baka sa ngatu di mata tu weekend na le ko bala nyo ko sa structure bina ka tunor tu ka ni didi. Kita tu baka me FRU la ko sumya baka sa ngatu ni mata tu bina ka. Sa kami tawo chung sa kon nunu ma kami tawo chung betu tor manta. Okay, bala na club ingani ko som-som mai. Som-som rugby. Ausini klan registration ni club ni kor tungo whether they are affiliated to FRU or not but kusulong sibarto nganin to na affiliation dapat beka meta kai kemambale nila be lutume ya baka meta only organized body ko chungo FRU me lutume bona isomo sax me ada me berto bus na oro se o la sabe se ganiado atar drobal tabarulio. Yuke oka ke kenge ba ya oba boto sax tormo som sa rin to na no to office lay se i skipa ke mini club chuki bi na mo home club bich na no grassroots club Yo na Sevens club do ya pricing Sevens club club game pa na por de un balay mes iko ta mo grassroots club bich ko ta butugi ko so ko bala ni tasir kembla lu ko simata sen utako simata ko simata ni labo ba isintu me pamata ki returme ba me era liwasi wasibi sera kutibi na neferio ko yang kay mendo kalibang bango na gitu mendo klame di bango me di bango me sak me kabas me
Melis ko abi kasi ba gumain na profile na men from na tasir me baci kala. Right. Ni satu kunci kumai kala, kunci kumai na kalau ko register kina. Berarti kan nukula kamay nukula kamay na bumbi mo sang gitu berarti na mo sini kita job juga dia juga na bingkarabi juga na bali bingkarabi maring kori nombor. Kem sahabat yang begitu mungkin miling kita total banu na bunang tu baru takar tu mungkin miling gitu na club ina mus. Pilih karena numu cing mereka ni umani na mus. Oh. Di sa register tu na yang gua register tu na Club Namus. Club ni namus. Ya nang Ya, gua. tapi- Meron ko sa ngo nga namus. Makundong tanda. Okay tu ba ti ko no ko. Ya kayo to mukulita ko sa kayo na bo na ba. Karena tu kalau mesti ni app na Rugby Explorer. Rugby Explorer app ya sambure dai go era nga. Registration no chagi suli molto no murage namba. Yung ngai register ka ko ngai sa tala mo linguit tal na club. Yung mo na career tu ya mo to release di ko mai. Sa ko tu na meron ni na meron check tek mai go club gibi termanda ke ko ngit subang ana timin ami delia. Sa to termanda ngakla. Se basa nang una ya se ngata pembeka. Atu ko okay ilesi. Waktu kira na warta mo sala ko tagay. Yang ko mo tu tano juga. Yang waktu na check ka mai ya, sana ta mika okay, ambil blues on paper set on. Ya batal kali tu ibici na buku ni den location kan di club dalam kina. Eta belum durai. Langsung na club se tabu tu mana provincial level. Me FRD melucu na provincial level. Na kom da angor ko umda ka undon mo kamay. To manda ko tu kunci ka ni kito club game mo china club ni man kito se kali kini kito club game ni ramalkan. Ocha kito li sar tali venue kay nasim. Laga ni kaya sort tal tu dora chimya kemli pangkarang mental morto kito li on. Kita register ci ko isanto. Na utak ko sa mandali si. Iya. Siya balatan nito bitan tal sungo ko er nanguni buli er semper ndo register nando na kala bo sina club rugby se kaba ngor ngit sunanguni buli au nuko pa na yo na release payment se me wada me sa suling abang don bir tumbu ha me be buke berarti orang aku tumbir reklar na kana tumbir na sangat lagi Jinasa. Patong ko nang bimbi mo na secondary school level Go ngai sa law may mo sa release may ucha mo na merto na kiso mo restali via farlu na kana release payment au ngure u bina kan isul nga virtu ni tumbu sir don visus mena ya batenir se serangone ngo to bitano chung gondom tangan ngone ko elo me ko singi am bagicin kau no sen bagicin kali may academy tu Paris nung nami siya nung kuray batenir na tabungan yang gitu rakomin ng kuno ni pula secondary school batenir simper register nando na kalabon rakabi sa na club game na club right abi na denga misuli nga bira batenir nira ya wais kana mai international kana sang tagi darasa na murre na kana la ambal tinyo ko register korbuli na murre nga na kana wansa tumbirme kino nang gitu sini laka bebi bu ge bala ko bebi bu kana na kani club ni bu len gitu iya ndo nga biro ka meru 5 ibali club iya abang bot yan to na bu nang raw ni ta raw ni on kina na players association me santa me ndo ka ban na kana memorandum of agreement ito na memorandum of understanding nila ka man na play release nila ka man na pre-release po sa itong bitilib na dokumento nila ka libon na pre-release lako pa ko na okay 50% lako pa na ka maru rin tarano ni pata-pata batano na admin ta ka nakakita hindi ko na sign off ta ka kaya kami rin ukla nang garin nito bibo sa kita ka ningon ka dukin ng butong song ko nando pa okay tubo-tubo lang ko ng tina pasyente tubo na pasyente berto na kornibuli torman ta na chinong dulong gore be Andrew si chinong dulong ni bici ng ngol na mayan ang una ya inflation ng onong ko sa ganito na release lang kami ko sa napambot sa CB na chinong dulong ni bici torman chinong dulong kaya kang gili manong dulong tang ala ko berto na club na grassroots ya half siya kay kailan wasa-wasa mo tanga ba boy santo na development bin na kanata kapan nila ba air na bi club la layer tunggoy bici siya na bi provincial la union sa rum duray
Iya. Dona tamani ke dona tamani biu kele mo dona tosilip. Karena nangai boleh nga kala sele na boleh berna ngani merla ko itai. Kena yalo mantanga li bingkara bir na bi susu singona bi korno buli. Na bi kala lalai. Non retumber ba na ngani merla ko betana benefit na gela tala mai bir. Ndo komento me ando na vivini un butoli bo balau. Kana mo kaya kana ni tebuna. Iyo. O tipo, game sao che mazo tul no na terri ci sin bongito. Bongito ni sin rato na lesi. Okay tare masta bil atol. O mesiste ko ka same time nga sa reply mo kaya. Iyo. Sa ambito sa mo ka na release. Kaya mazo tarwa ka dito. Tara kana no sangat. Nyoko may trial ni. Kono to ni leso ko na November, December. Kome may trial ka baka duru nalaku talibi kilele sumay. Iya, may lak na November, may list talamay, may tiga butal ka baka to senti ko eh. May list talamay na ngano may tiga butal na season 1. Iya, kono na duru nga man na list ni sa berber, kay tuto sa na tiga talik. Dua ano nang gitar to sa katalor to sa sinolis talebi sa senti ko sa Sa sensor, do anong gitar. Iya. So na-delay to na release ya. In other words, na-delay to na release ya. Delay to kina na fulfill ta ng kanya na calling buwa. Na talent and his source of income, you have deprived him. O pa na kinabi tading bil, na bil ngandolo. Ano mo bukay tunchugro lepse, na lebu na kangu. Ngay vale bu nga bisi obe. Dentro bi mo kita tolong ama yang balti nom to kai. Napasura nga ni. Sabi na ko kadi na dorbo onchungo den Fiji robo kata na undol na followers. Ko ay set ka chukor masaw chiski pa na kemitamba ora din set to na Facebook Panabale bu tadi den. Tunjuk he charge differently now ni rada makem du tamba no tini gitu kengilante. Den panabale bu obi UNF den Fiji tarang chumo ko na sebitum baka on average bita tuna release fees bo nongo to bukla on average na nongo like now 2024 sa na bagsaw chi simada lang nongo na rekla chimba now atau kelaci kan aja na club buat kena fikiran waktu menggoro suji mongga wili kan bini terbunyi bitera tunggori mai tai isi cungan anjino ni feru sang tunjuk kan go nare na lapam biakai do lang mai ombo tu niran dekla chumba kai dari do lapam bena dari la financial kita na biwinin kita na repin biwinin da baru saya repin tak main go kuru bitini ata na to sige walso 15,000 okay right 15,000 satu sadak atau sudah kita eliminasi kan riso kana punya ya saya tarik bitini ata 15,000 sota 15,000 boo ya kan tu punya isa kemne nebe kai ni kan ako ni dona ngone ko wala ko bumengo ngo 15,000 FJD se euro se FJD ngo Fiji dollar boleh tahu lu karena saya ni Fiji dollar ni sangai chiko kina isa bika nebe kai ndar kan lebuni comment ko kitu sa sangai tombok ram da ko turin tombok ram okay dartongo go ker matisau berbenda kana ka go ker epel renima asobi mai kene QS All Boys Rugby Club na development fees manana club mai Italy QS All Boys sangai transfer taka mama ni sende kina Vio Rugby Club a club angir tu kina sember ningai mengi tu QS All Boys dogana kene verita kani kena do account tag na release na peso ya do ya tunju mai ker asam betul tok sarang
May pildrin ni mah, resi cimbe nganggo Iya mo. nabar kero. Na boleh na kiwes sa All Boys. Sige pa chugo ba ni ken lang may isang bubi nakasara. O Iya. sin kila, kaya ito kapos mo na FRU enton kaya berarti kartu warta chugo ngon cimbe kiwes All Boys suba. Laka may alak sa review orang. Resi ra kingi ba chuga sa totoo sa rangai. Mes yung tala namu ko ati ngain nila ko ini ba. Iko kiwes All Boys talaga may namu gitu ini. Siya, itu pasar tu may dua batang may kore buli nga limot sekolah sa. Oy. Waktu kulong kore tu ngo si tua ina stitchongan yang ko. Iya itu. Gitu ulian di bawah tim tajir por sih. Orto na ba talo kivies All Boys Kivies All Boys. Iya. Orto ba ko ngabandon virtu na disfi. Iyo, nung barang ko. Na club bibi Italia. Iyo, mabitol na may basta ciao war. Italia. Kala keramba ka nangyari ni barang kay kurembak nga may ay. Ko direct mo may. Okay, Italia. Bobi na kita Italia. Kono ko ibaran si UK si madala. Di ba? Direct nga ba? Indum ba sa lutur mo na matagal. Edango bidango o may tao ya. Buti niya to. Wila to min gorengani. To ila. Gore. Sige libunan doon tugon sa sulta lang akin nawas Benloco Club. Pero mini ko si Uy, siyempre tugon Karena orang lang pandot lah. Orang mes lagi roti ko may nagtarat. Sige libunan doon yata. Club ni bitin yata. Tadi kayak okay. Sabi nice rawada. Pero bulun na kan na wetin to ka. Do bulare. Yaw ma 15,000 euros. Ya. Bu, sabi nice ya nakakulak mo biya. Alak mo na club da ba? Nam grassroots ta nam club na kan. Si madal kay bit ko may We will take this man. Oh yare. Bibili tayo la ko sa okay. Kamay esta. Yaw bundo to ko na victim ni kana so na release development fee. 2012 doon may lago kinan doon na feed the club berto na wartas. O giwarin nila kung na fee demand ta korto na FRU. When feed the club go may huna kina cancel ta kina contract. Sa ko sa nga na FRU may register ta kirna school boys. Berarti ba kamo ta apply bir na 18 or 19 year old na kana so na release and development fees. Isa. Doon na darubong ko. Mula na tayo ko na kango ta may esta. Kala ni may tango tubito na naman ng ngole-ngole. O kala ni sa tugubing ko na kango. Yung kala ni sa na uli ko to ko na lewibit na kaya dabikim o kawalo to ni iyo. Ngayon ko nataki ay. Nabali na kango ta may esta na wasit ko na kaya dabikim ni. Doon ko wise tamani. Siti ko nga na 600k sa tangtali na 15k. Muni, uy, ngol na ka ni World Cup ko na ni quarter final. Tala ko tatsumin ko na news ni ka na release ta kinila po, ni release fees Iyo, bika na ka ni ko talang ko tugtug mo tindabuy ka lang abiya, siguro ko tabandu berto na darubongo. Mertua saya. Tumango den fee release fee endo ngol bir registration rights holder. Daw tuyan dundu amengay benefit kin na rabubali na daw gito okay. So na nga na kay kasi ngone around your to negotiate ta kay so na benefits pa kana scholarship, housing back etc. Balatan ni Siangon yung jenis ara. O kaso ka na rin ni nandun ni receive juga FRU, nandun na rin masita ka. Nukan sana baka kasama chung weekend tantol sa ngam daw may kurumbuta tal chuko na kasama to si chukon tura. O kaso rin nakitsibak nga mo eleba surito mamarin tuntol apa na kana kaya na urutan ka release fee. Doon kanila mong ulit mo bau dota ni serangan. Iyo pati mo arti. Iya. O bile si rendo ng program matudur talaga may bida na mata may balakaw. Tunisa kung na ka ngo klaw iyo siyang sarbagan to na cover to. Obi to siyang madangan to boss to dito na place. Kambla kenta ko sa kay din mon sa river to. Iyo sa na talano tika indaw siya to na karla ka durumit ko na darubo. Okay, ngo. 2013 nga ni, pinipatumbay,
mandua dengo madhauru na provincial level. Oi. Dengo madhauru na provincial level mambo sei sarangaki na baleta ni lavo e musu mai na overseas base pa non club e lako chukibi. Pani abu sulu bolta dim. Kemambale sa rekelati gu na place ya baka muci le baka ngalutu Kucingarle kan ni kan dili na ka itu kita musaka ini lebo nang orang do binto ka itu cinganda sa kanima ni kota sar juga na bibusaki sampai re bang luitu baka eta mo tindi detin Iya. detin sao salong go wicin mata namek cin kan tu Kita wata na tasir pedi. opin sandin tangan tan kabol ngin o chan tan gari dir nan dong gitu ni relate ni biti e bakar minden den on reintegrate kona life after rugby dan tanong dari diradaki kucing baka kentunggo kento tu cina bagi minggu tu sana tu retail toko sa rento ni bisnis na tayo bu bukan kena ngarabi na matagil association ba na rin bibig sa ba weekend man durang dutan no ora tu na komelo tu minggu ye ni lagi ni club ke de main on the register ke tu ben FRU yang ona kirikir na release letter tu na charge tak segini mata la kera ning dua talang ana ken ngon sali yunjin sare san ge wat tu bernama tambus na ijem ko buruta kanggo be baguri pakasam tu penda sana tarno mitarungen mai laps And then siya betini katko mo meta gangor metalik ayo seteri Eta rombula, ora kono katko joga baltini kenda register. Balatin nanda betini kenda vangona ni memi club prensi ko register chinga bana FFR na French rugby ne football. Iya. Kenda ra barra chinga ba yendo tunu me kani barro endo tunu me tu takabar tu me kani barro me laku nga bana namo club ko tiga bu kompita chinga kene. Ambela na kena right satu minggu dan apa sih rabal na sa antua nga angan ini habis babi daw untuk tu balbul bola la muso la ya ini so tal abu ndu tu nga maya ena barra we dinasar me ado mengo so tabatabula so tabatabula mai siapa sama ngulai baya rangun lango dan anu mana bisa siang sana Naraboga denga werna tamat situ makau tu mai me ada betul mengo sercuk lagi nanggo Apalagi tunggu si JPTL sends rations of all their products all provincial clubs to FRU. Gua na experience minggu, gua na uklang gua na baita bicu kartu William Bosch siletuli. It doesn't reach. Muta usumanten. Gua na bebe ento talanga talo ento nambu be atal tunga ina. Gua sa sponsor, mas sponsor lah ni gua. Siya nga tu na menambing sponsor la automandanga mena FRU. So talanga sponsor si dua mata itu memang terbuat. Amai so sponsor ni we imamina memang taruh asal ina baleta sona ani real estate be sona ani finance why ya apa sisarakan itu tu di man ira ila tungo ira ena paleslis ira mbang ira ani chena urut ndindere rimbe sona sales la auto airways ena airways mantangan gori memang la auto gori lida promo Yendu bondo ang gabu ina bunan na melucu memsonyi ang gabu yang bantu. Yendu ang ayara pinata pinas mas milaw. Siya nga to ne simata la ini be na ini be ya odi na ila memis na halaton na witan no membalete memurni bu ibada bina. Siya mesona discount ba ya? Siya zara. Kadang gue na club game gue dan taran gue na libni sponsor aja ni baleta na bonu na tahu suci. Na uro na ila tungor tu mida anjing sa nga okay ni sono kango madu singkila au sinsaran kila ni takato na kanire sini bangko kona royalties ko tunsun ngo royalties from sponsorship si
Sin kelas ni batu ba ni warak tu na club ba sin sarana kaya tu ni bire. Entang iri tapi kan tu ndram tu erna provincial club sih. Kau nanti ni meraba ya guna kan? Angin kana bisa. Untuk nak kaya tu seta. Ortu bilang kata kan ortu na sponsor. Kartu lista karena media. Kasi nalala do rubo siya kana sponsor. Yung kompa kana po sa tunti ko media na malasad. Nakani sponsorship hindi na sir. Total na minggu Lesi ko ada kabi wesel siri bi sponsor dara kabi ko did sell to na FR yung gitu ko ni malaka virtu. Sanjina. Ya, anda pa ang nasabi lutungan ko na bi katu gorto na duro to sana tunto me na kartu na ko duro mai. Dona sponsor itu sampo bakila na kena bilang ko dice. Dice le? Sponsor tangannya. Dan dentro Rusia. O klang Rusia. Total naman. Beritel bunyi. Am tanga na chef je. Iyo. Itu na telefoni na free na talk time na kartu baru tak Iyo. Na posta bayar to binakatara to me contract ta kinimbi na posta ba kana Roisia ro tambo to na duro mais na bo sempre. Sudah pun. Iyo ana kada kay liu ko kam tungo romata no biklay. Mata siliferi. Kanjina ortona di jalan ratu untuk milia. Sin masalah kan ngono miduru kina borofone. Tu koni chugo ni masalah sul masalah sarana kay baruta. Korto artorto la ko tun sara bana place. To bina katorto me o zio na ilewa quando kani marketing o shell. Tana maramani jiando chukando quando buki lauto ngamo kamera to kwani yato chungu bana place na kake. Odi? O shero so ya tini Sireli na takante. Oy, na komento men ko lep. Wasam tasar ko na BSP ko na do na hat Kami ko sa 50. kami sa katumo ko siya, kami sa sponsor binod may renovate balik. Satu kali kita makasama. Renovate ka me tartal kina pala ko. Institusi nunggu oklan go cesem bagi kan don cesem go na tujuan do kakambora kimba ko sin klasa tu go cesem buru naka cese melori ma to luta tu na sales and sponsorship go reparu wada me luta i endua kan ditor na rakabi ngone ngori gitu sokot tu ngamai cese ko to kilame na kai na beli na makasama do turang no tahu apola chiko o kolira ko rike kan don no numa nakawili ka gabola chiko ka na FRU logo na property ni erna juga na FRU na ndong gitu Gitu juga sana kan FRU logo sa kan tag tunga bakal lilang go di China na product na merchandise sekolah ko tunggu ngai tarong itu saya apa nabu saya how are we making money o klan na po sa pa na juga koli ara ko ro so chia ke ka talong no bato wili ka pa na pepa itu kunci ko apa nabu na sa ri bakasam sambut kin na logo ngai lili na rite ni da wiri mai ni it's a whole brand. Na beta so na bitan lungkos. Senga ni madala sombe na ndai dia umbe. Bot urongo da mai nando ena sos bina. Membaleta na logo nguri. Ongi rongo da na logo nguri. Senga mandanga ni tau eno tu evario. Ui. Iyo. Urongo da ni endua virtuna basu nona saranga ama logo nguri. Na logo kabo logo chu nona basu logo ma logo entugur entu tu edan la chobo go chimini bichi ambition gorna aya ngore nona pale au gore marketing ting cho andala pole borata cha ma basu nona cha angur ke pakai jina num sos gorna ya ro au sing au la ninjina sarana batu go so sarana loma au li au li watarong tal tonga membala ama logo ngor orang itu sarana tal gaitu ini logo ngor itu tu sing tau en itu tu walkau ya Fiji rugby ni sing tau ena lo gore ba me marketing ti ndo ngoninji chi lo min angori e nona chi alo ngori e mambale la boitara cho bongori bati ni marketing ti cha berani
Dia ko ang banga ng magiting manager siguro. Rin ibang buta rin din doon bio batin yang sos tu nama yung sa tong lomo gori tun sa tong mo baleta ma betul bil tarong baleta ma ya sama tama logo gawiti. Itu jalo gori sing na bala ka gori into bu ninja no gori. Sangge mo santo Siguro din, medyo rin ito brand box, tabanong ko, kailan na brand building and leverage. Sini toro na mo kita no. Siya na logo na branding, na branding Fijirag. Na logo ni FRU na Fijirag dia. Siya nga... Komunino. Ayo. O na logo lingon na ugili pan jinji may namba isa niya. O tarong lingon na may balat tawidi. Bay tunicho ni si ondo tu ya, si ondo tu FRU, si ondo tu si ngabal ka. Tunche nindo bertapa so on na logo ya. Boleh logo ma logo ya entunge i. O kamputa na bento commission na chibi bongori ni napang ta ichibongo aya embali na ndombe ni shende na lachu bebe. Na longa. Ni singondo tu ni singi tundi be ondo tundi. Yo ko design ta. Kadang konti ako sa Amerika, bulu na kamu Thomas New ba. Lesi, abule tinin na nung logo online Amerika. Etu na nung moto ka $4.99 each. Yeah, like sold. It's almost there's always the black market. Nabali na kang mas new dapo na halita tumaw. Klad ni nando kasabi na kasi matal nito na logo si corporate ni de na send list tale, marin relevant takir na developer nila kabi. Gimana balik sana. Kalau juga lebih bisa cakap ni logo sa tahu ru cakap kaya. Kalau cakap gelindro ni mau sa lindro intang na polis ok. Wala ko Chris. Nabuni niyo ya member beauty mo tayo kinendo si Rono Buwana. Ndo ni mo dekal di sapa ka Buwana. Sar tu meta ka tanda takam do ni siang tu ka Buwana. Ndo sa dum tel ku ni buni balambala. Biro ko na explain Oh, tu kuri biro mesa ke ro batar ko tingnan niyo. Nawan sa ber cik mikin na vision. Kuri cik na video retro buan. Retro buan. Kasi sa tunong ko so chiar, doon sa bato kay sa tuisino, kung na sales na marketing ni FRU, body ng dongo. So, isa sa tunggo Wag kam dong turan, kam do embes da chugni bi na brand ni biche, do may tamba bi na billboard in kan. Pero iyo kayo to wise mo. Kipa. Tunjuk wan indok kay la to ko na pero ma. Kawalo. Itu tuh mereka tunggu. Enak bukan ni logo. Order online merchandising Fijiragbi, mulai mana shipment from China. Ya aku talaga may China. Ya tunggu Philippines. Karena buli-buli juga. Karena buli-buli online. Ya. Iyo, mo tira na nakuko ko na union kata na union man tarong ng AGM tarong tarong ko se na income stream ko la ko tuming ko kaya material ay Chico binak. Iyo, ko na nakuko sa ron siguro na union mera pala tagay nanjin nandondon ka na sabsaba kana dibagin bagi na kay bici. Dur. Kata susung ko sa search online juga no matimbaw. Ni kada search ta kana tid maklog ni Fijiragbi ana tampa may nabunyo makaw. Ya sintab may nabunyo bo. Mare. Dari rin bangana kana copyright wala ngi kila. Wat suming goronet aba kaya ngayon na ngayon ton tamata ng logo ni Fijiragbi sa ngayon na kabal lo muli. Datang ko sa ako tingin ko kana balambal na patent fee na lakot ko na turong ninjing ko. Sana ba ka ko sa tunjug gorongan na social am ginabang goro ko miloma. Bu santo ni labuli bu. Sanggay yo sartur tugor sa nabiti talaga tumifir na buwan ninyo. Iya, nandarong ato ka sa mesa every tipanuan mesa register ba ko tolo na play association mendo na kanaloy binaka mendo na kanaloy Peru na walia bunga sar na lenga ba kongo kabaka kila na play welfare na don gitu etc life after rugby kami player rep tiko na lomaya in dua have good knowledge of rugby and what players go through during their rugby careers. Kami running to monitor na darbo don gitu. And alam mo ni volleyball ni FRU. Dos sa kana ray. Mes dengge maluto na news ya waray.
Kung Natal no be ulo chol sinta utinada natal no be undon dong gitu bata. Netuncu kana World Cup menuju lagi kan. Tono kota jibu. Ni kita sonton tabi tu tebel ni kana. Tono ko sa masa tu sunya kotoy. Tono kota di ko sonton tabi tu ngani kana wa maninja raisa tu ngamay sa lutu gitu ni tebel. Nanni melutu. Melutu entai. Kalau tu batu pula. Nang nangalaw kino nung tahu ya sunya. Pasti ketalam mau nonton mesak. Mesak sana kalau tutup kita orang TV ni penjam. Orang pun orang lalu yang ramai taruh juga kai. Oh tuh cuma orang orang sini karena orang mendan itu bukan senda merombong senda bukti main. Lu tuh bakalan new. Oh bukan taruh menanggur taruh mau kata taruh kendai mulu. Sabihin rin pagtato mo, ini kita nila kayo bitit ko na luto na niyo puto na lobo nakan na kobi kita nakan ko derbi tulo may namdo kya ba iba abutun sulo talaga robo kay ni okay ni to na similil yung pokemon may satir sentang ni derto focus yan kaya to isaw sentang ni ko dala vital no ba isba to biso mo kito sa ko sa mo sa to kami na makausap to kanigi kito zumawi Saya mikir apa gaya? Kaya ni kita na zoom ya, kita na place, baka masarap na gitu, na dapat doon na kauto ni bira. Ni sa ucap ni bosa gay. Magalit ko ni. Kaya nga ni bang ko bira, sa lutunan yung mata ka, maraw mo. Kan doa. Tere ni ko sa beras. Tama cari dia tu, mereka tu ni pas kalau metin korok kalau. Bawa orang tu macam tu. Sa uji wala kami di bertuna doon bitamba siya tapa. Kaya kaya ito nang namin doon, namin tala ko doon namin doon kaya namin kay dokumenta ka to sa na life in camp. Bata nakanjin lang ko doon kaya sinsara mo to ya. Mbuha ko to kaya mami, kaya kaya doon sintang na takmo kaya manisin kila. Urong na utay din nga, doon ang bungit ko doon nang gear to may talo to mitay din, doon kabalo mo kito. Ko nga ya, maninja sa hingin andalingan sa luto gitu nga usunya ko to ni sa nakinitutukin ba kami sa raft ko to ni. Hey, na niyo meron. Kung na niyo, nung pasang ko nung kaya ni tamataliw malong bola niya na kansa kami Kota ka mo mesa kaya kono na kito strike na sandar nang kito kiri. Wilis. Buat tarang cik mo ka. Ay so tiki Portugal so tiki. Buat tarang cik mo ka na tarang mo ka na new. Sama lucu rai. Pasal coba tubuh na sembera. So tarang irabayo kaya. Total, alam semua teman live mo may tarang nang gubisaw na bisa nisulu ko isama. Wah, kiro soto kiro ba naman tin ka bakam. Terserah apa kata? Sa tumbal tunda mula tapos to niyo. Ando nakabalo. Boleh tunggu next World Cup sa nonton lo berapa? Utak ko sa manta, utak ko sa. Meski Pak. Pero orang tu sih. Meski Pak main. Sinrong to. Ako. Hormedus. Sa utak ko sa manta. Sa na kinabitan lo tingin ko na nagunyo. Kaya baka sa manya to mena bibisaw na biga ke sa narin ito to kunta lang mena bibisaw lang ana logo. Karon ni bisaw ang logo ni Fiji Rugby. Kaya may nagana ngayon Elistal pa nakamakaw. Doon na kami sa pabon na news ya ba? Kutun ko ya. Kutun mo kurisya. Manandi masambu mantala pa ubuan mi klay di sa to sujuk. Abar chico na lo Ano ko rai? ko boy. Bakon lo ko bungur sih. Gor. Iya. Bungur ko tunjun. Iya, kakamakaw ngor ito na kinantinti. Kaya ko ang durang gitsmenak, erere ba na polo kay
Polirak Kongo sin magala. Tapi sa moro piso pa kana polo. Right. Toko mana branding Tunggu. Every finances under other income. Royalty in 2017 was 450,000. Royalty itu lah kemana? Itu nusa million na kan gue. Isa na royalty gue di ilatungur. Ngayon naman tunggu rinda ang goro so setering itu neta. Lang sarang ika ko na serkalya. Ndaw ni wut tombut sa to lu tikira sa rota ng warak. Sini lu tikira ka din ko mo. Santo na kay kim tu lang sabi na kalog guru kim tu. To sa polo to na mamanindu na matalilay. Manisa. Iya. Ayo tunggu ni cuma punke. Betul ko warak ni kumaya tamay. Arto na may. Bagirolo mana komene ontomera. Ahora tunggu na tunggu ni may dagat tunggu. Nalogunggur sa baka nabilit ni race. Logunggur ro leba nalogunggur fodol 1992 online kena gultaki. Endo wang andro komen gultiki go. O sa jaga usin klana kanandina o sa awil kundanga na pijirak bilogo license taki. But na brand licensing hindi ba kayo na overseas based company. Yun kaya baka hindi na sa lasar nga. Sa kotika okay. Bato men goro na lebong ganang tambolas. Levy of leasing place at an issue to bital na to ni kwa. Welfare place na logo kana marketing kagada kana setup kana association kana members of the association kana location metarikil na vale the association. Uklan ni ko santo na vale mo. Na maruta ka kanggo. Dapat tunggu rio apa injin sar. Torna premista na ko tinto darte ko na logo makaw ne ferre ko ka torna silde. Do torna niwe. Na logo makaw Uniniwa. Iya, kami klasik Tinsa to na logo. Kapag moral ito na jisi kapag mende na jisi ba tampa sila bunya bulita kinto kana keniso. Sulim. Nakla. Sim. Kalau tahun tak kena pound. Yo. 50. Kamu go shinta sente ruta. Kota may madong ko. Nada ba? Yo, sure. Jisi makaw ya ko. Sa ito jisi. Every rugby player, every also kalau Sudah ni binaci. Every rugby design I make is sent overseas to an independent company that looks after licensing. Okay lah, dito baka nakandang go girl food kalala. Go sintoran na kanyang karawan dari dito kala mencintai sebelah sini coba na pari. Okay, sa lakot ko na una. Iya. Nawali. There's a write-up September 18 September 2023 on Herda Choken. Kita sama dengan karena nakantulita na dona volan be kasabola itu na Ray probably goes together with what we're talking about. Iya. Okay. Ini cuma na William. Don melutu na niu kalau tuki buna. Ferry sa bitia niu saranga may sobuna. Bukan apa namanya. Ya okay. Beti ni seli itu Ngombo tantan tar tonggo nandam ni Jesse kila kentu abikan itu kila kasjang nandam tuntis na World Cup nandam may winda do bukilan turan kurang nandam ko desain saranda may bertunan na kingos desain madalang itu bakasili na desain sin madalang Iya, tambah na tambah ka mendu baka me tambah ka me varta kana una sampai kena matinising. Kau baca kena bayar kalau ni. Okay. Nah yang di sana ada mau yo naik. Yuki. Ya orang sa komen cuma orang kan kereta bola matinising. Yuki. Tapi nak usang abatan na bun ni lebih taruh kina matinising pengen tu kini baram tak karena kawa mendu tugu ni bayi. Na Jesse ko na kena paling matinising na dam. Gor mero taruh sana kena orang turang orang tu kita gor korli
Koruli ngone out mikin aja sih koruli tambahin betiki wakan gue okul buat So, main aja sih main velo toh No korori tombala pana ka, wala fashion show siya. iya Coba na. So, nalo. Para kamu bata ni kawai kami lah. Tingnan tu lang plan sa nito sa nabia tingo talaga yan sa bala po na barong ay songo. Anton. Sila ko tunga ko siya dunundul talaga dataman ni sumatala so kasama sa ngiliw. itu Ya orang tero komen arto may malol orto to may sampai malol orto nunu tu yang tu madra nunu orto atau Kita na parang itu kumay nito ka sa pabinakamay untuk komen meron tuli ka na turbo. May pagkalit tu juga so negative comment may ko to no kapten ni Wise. Boys, so sudu may meta. So sudah ngamen me batu belikan itu. Benak. Benak baliw. Kunto no korto may UK orto dengo tio lamun ni orto nuntur to dengo tio lamun ni leban. Kita baru itu may odita kami kita do boli tugu sana parongo tan rai tan kanda rin tumi kita pola. Nakara bumbe kanda rin ni wasian tawasia. Keklan into nakauren ni tau kina o yuko mbeka into nandau pola sa yuko into nandau nilawa sa yuko mbeka into nandau ni merchandise marketing kiko into na kanandau ni rin form ta into na association alam na kan ibita tar bitik ton turbo dabu kirtu dabu kita tan rami sando non to association ame baka tambang itu saraber ngoni tuki mendau pala na kunra bitik FRU kita na bi ni akan telawati ko na FRU klan kita na kita kabaron di tabi karena bunyi ejam satu matamu ni. Mita gitu nabi bersaking go na rawan ni na kau tu maybe kena lapangan nanun ni kena sangai me tosa daki tiko nanonda pakaron ni bingarai. Sampai nga nakai binakai tiko me ngarai beke. Beke nananda wa sulwa kasama kasama ni kebito katong kapati kinorton numero darubo. Kito sa baka bibili katal tungay ni bat ni kuya. Kaya kasi ang kim ni nasinda ni tos binakatu na ibasakin na bingon. Bakatun tiko wais ndo malaka minado tiko manabito katong meron di waktu beli tiket dan bulan lebih ngawin. Toto yung mantangan, ketika bukan di nakutin na bago, bimes, di rin may berto na natin ng kasita, kito last statement ng amay, pabibinakan baka, si Bimbulay, o si Bimbulay, ber nang ngonito, kira sa sakit sumbikan ko, sumbikan lang yung may. Toto mes, toto yung rin, Saka, kung na Louis, si Pablo nakatigan na siya ni Kuwa, tanda baro, hindi ko may nabunikan na may vitalo tadi kalau sana kan bimbi bukan dia mau kan landung gitu bab nak bi kain kan mai bicu na platform go unda mai vital mata bab vital bertona zorbo tona cuma mai obusis mai bin sambung ile bucing go yesol cina ngola na burti ni kan mai inda mai vital mata gin macam merah masih cina kake de unda to sarau cina idiu amna tara bigan tentu unda bitu koni kami biar turun nak andar itu kun yo sa gitu babu ni binat na bito koni kenda na kubuhat na wis mato uli kenda tu yo ndabano ni binakatigan mungkin ang karab na itabi mano binat na boni matango may tinggal teken na kalau may wakalungan teken kina bito sa na Boleh mes, ngani? Niyo binabaliw niya niyo ibichi na ena ba adorci abital no ena lo mani bata-batang go membaletang bibator datai se biba arara matai ila ni lebu sarecio so malani bose ola na so na bimbi so na manda iyo bata-bata tunga ni biba aram tai na bital no tunga membaletang na birna tadinda na lubenda na ngol mai merna mai dambeta mai butura ni gitora gabi lewana ina mata chimni onda banua ena I vital longa na singani ua ulan na bimbole chuba lebu bi emunua lalai darbo ena bi ami lala boltu ina bi ni talanga lebi china lebu na bito oni ulani na babotu anasara membaleta na bi lala boltu na membaleta nda songo bu ulan arani tebu nangan rebutina num ni
Ndondo linga siya nunum ni labelinga. Yang balatan enam budi na untuk tu song bina. Sa panu ni bina tuyani na buni garabitabi salolom taltungani gibating toa. Nah. Ani. Naka. Ini. Lopeti sa total. Naka. Mana wale wikam nona biokani, wikam nona shamati kumai. Jadi baluan da shamati kumai ke. Biasa buru-buru ta banda shamati kumai ke. Bana na wale nona muno bito to itu. Orang membaliti gitu, engkau membaliti kan nona rasanya itu merangkar nak air nanti gitu, kaki biar nanti zorbo versi berarti kumai nakilana yangan kena dharma kena singgati berbula sana. Dona berarti kita lebih nih dona taka talin desa lakalo narakabi talin dianga mer wakilana kena yang negara. Orang nak tahu na lo menaka kaki na bisureti na kena berarti na vitalna na kena pokok kota itu na ulutang ni nanto live na sini kwa. Olom baka bimbiti ya bikin mo kada biokani kim do mena korro klani rating mo tame wisiki. Olom tiga. Nyoda ku nyoda. Oda no matebo. Daw kalem. Last words kipa. Kartu sa pamatatanga turbo. Tambang ni vara mataki. Binavale bukem ni na Louis Vici ni sema chumai ni Vici bonotani bon garabita bitukina. Na vale buna kena tokun chumai na sanga yang ame kartu sa dora tuna turbo. Sanga yang ame belata na Vici ni mataka na kena binaka na sanga taki me narangara binaka me baru taki binaka nonda chimni bonua. Sino ulangan ni chimni tangani lea bitu patkir ta yang namanya lawan. Na boleh pun kena itu ko ni na boleh bu terus ni ron tamai bisa mais tu na namu wata-watango. Sabon ni bina tu ni bikin Louis Vici na boleh pun ndo itu kon sumai na boleh bertu talangan na kor sallam tu ni. Kalau ngatsun na bono nindui garabita bitukina itu sallam tu ni. Na boleh besar bikin kita na biakan dasar cuma na bunyi kuah unita kaya wikila itu kayaknya na bugun gitu mewele sarama bol tumber na tumay kaya tigo wala kati kemutu iker sota ini wele si nang gitu ke Scotland kay kon na kati ko we bikin na lebi to bibakan ita ito na darbo nito sa suriti tigo mo to bakit tabi nang gitu na November kana nang dingin nga coach na to bakit tabi tigo na darbo binabali bikin kaya sa na sarasariti au kaning ilibor dole siya ta na YouTube Quando siya taka na leta ka reels taka shorts kaya namunia au nita ka narani wasa juga ni tuku-tuku. Di ba ka vi kartongan di kinadarbo. Matay to binakatalangamin daw ando accountable na vi kaya di na place kani karua or to binakatame sa nanuma sa nanduan na play association baka tabagin dua pero nangon ikaw ito kay sa kau tama-tataba nga ngiti ko ibit nirndule yang gitu. Mera dona isong-usong kami sa tu baka tabagin do mendong garapa non rakundru karena ni kako taliningay kau tu turun rapakan nanu yang nangon era baru kina enabeng gitu lew. Kana bi kaket tale so gitu bisa kita juga na release fee kaket ya sa bitu lingam do na union kana bi stakeholders kete ni afaru. Sa to so ngauna balabungo sa kinto na live stream balabungo do tul na ya wono dabi talno tugni kuwa dabu ko internet yellow host sa no muni heart attack yo ray simbulu na katungkoy. Hello mensaje sinurok na mic ni skipa steady to ko ngani patuke mbotia nabali po na on ti kumayan na buna alabrak di nabali po feature ak watchdog pati sin ko diri Viti Seda Dan Fiji tahu kira-kira mai we sheta aya bolo tingo mana ita kira-kira biro meron kota na cinkali menonton me bari peke na nampai koro trespass. Oh nita ka di sana siya magtigay sama tatap tigay niya di kapto na waro ti kumay seta alibinagan roso mo nambay rombo suko ko tagay mesake
Sabi nakabaliw ka na parang timin yung bro. Obi. Pinabaliw Obi, na Brawali. Pinabaliw totok. Aramaro lewe biti. O klari nandun ang unang dobi mitalanoan. Doon ko lamay. May bitalanoa. Ano bugo na pakasam nito. So pambota. May sana to atak-atak hindi batakapat nunggu. May bibugo bikim doon na bugo kan tayo na play association ni ngon ito kay doon kay masakit bikim doon na doon gitlo ni bukit kumay. Ito ba raw mo may bibuke. May kirikim na ni gunwa may kibito kun takay nung dungangan. Ayan doon ang dola siya ron ng dola. Leban ni oker-ker saro tanataro ron ng bugo may bigaw. Nung kayo dababang ko ng pamandar na kalititi. Karon de kala taltalika na Fiji Airways na libre ka on rotate ko minito ngoni. Arturer mo tako ng ko, muna takos. Binabaliw ka na sa TV. Boy, bitri ato puro komenti mo Italia na itaso. Sa mo tigumay. Sa mo tigumay na bugni ko VSI buru-bura. Era mami pinakatigumay yan tunle wongo era para ro tigumay. Ro tunum di talano. Sa kanang unong mo tunabi talkina. Nabaliw skipa, nabaliw ngane. Nabaliw Rose. Mes. Abi kada nando binakata chuna isalong ko ay usawa ta sarang na rongo ko na kerkere benisala. Na isalong ko iyo. Kalilis mo na kinaman mo, siyempre ang kanito na kasi lumibig ito. Isalong mo. O mesa kino, bukas na timay, may isang sa kita lasan. Tunggu. Spesial salah sih buat gorbingan. Misalnya gorbingan na brand raro may bitin na madongo. Kaya balik kaya bukan dia buli na bugino na brand no semi na tayo mo dia. Ning kay inbox may. Ano kay imbitain kaya kun inbox may na inbox mo nga ko sa sina ito. Pinabalik ka kay Sar. Yo. Yan ang katarapa. Metang kay birungan tom talikina. Ni temo ni kalungat. Pinabalik biti. Maka moto Queimar